ngai wose yani. Radio Bulan Dua Vata mekauti kenda vata mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wose yani. Bularang musuh bakanan numa nyumbika itu kina awu yali matambako leka na ngauna nava nimbula yali due nai serau kuitaki nava yadoba meu Lolo vira gaita koso kochisu kina taini uviwai beauty lo malangi mesemati kokeyau ena kau velatai wakotiki nava sereki nai vesu au sangalalanga vinaka chisu nanomuninra vinaka chisu nabebakamula vinaka chisu Dondonu meu mate gai sosomi takiau buluti kinangara gai tuva ke tale mai na mate sandruka ke na vatalenga kau ani rani lami wakambulai kendanga Vinaka chisu nanomuninra Vinaka chisu nabebakamulai Vinaka chisu naloloma naloloma lebu kenararama Esenga na kaukawa neusibiti chisu keina no nara
Ana radio bulan do vata totokan na itavi sero yarto mai dola tiku edikina non dei wasininga no vata en kabi binaka ni moni tendai ni katolu sang singa di vula kotova en vonoli vungo Amerika vikito en ya sai Amerika go California baka nui ni binaka tiku ani to mai dola tiku ana Grace Symphony en kabi binaka ni kua vikinda vakitali tunga ni kina se venga na vanua oni se amatiku mai kina venga na vanua ni ngeli ronga tikina no da programo en kabi ni kua au kinda waki ke muni, ka usreti ke muni, ke wakai sange matei ninga ona na muni se ama mai, ke rau ninge ndua toka na like, ndua na share, ninge muri ke tō tale toka mai, follow us, ka rau telengani o ninge subscribe, ke na nito YouTube channel, o ana Radio Mbulando vata YouTube, and bebu ke sara tiko baka lewu ina buku ni benka rabi ando sangai me mai waka todo kataki tiko ani na nonda wata wata ngona Radio Mbulando vata San Francisco me koti kanda wata tiko mai suret kam ni mendana veto mani tiko ani na kavidi kua se mani tavi dawanga o ninga rawa tiko se mani dawanga no mani tuwa tiko na singa ni kua o kelana sona banua senge mataka sona banua singa lewu sona banua sambongi lewu sartu yana kai to toka tukina na nonda wata wata ngona Radio Mbulando vata ni raoni da mai veisa matitiko ka raoni da mai veito mani tiko ani se mani wakadawa na rakin rakitari mbula and the lako duruma tiko se mani wakadawa na imbimbi ni dola bimbi beka na tanga niu ni dola tiko and kavi venaka ni kua o sireti kam ni menta na veito mani tiko ani ka raoni na ilutua tali tunga ni tavi dawa ngai ngaravi tiko na kavi ni kua na vei sere ke de sara na wakatangi taki tiko ani ka wakatelanga kina na vei ulutanga and na mai vewa se taka tiko and kavi na kani moni tendai sa sivatonga na tolu e na tini na miniti ka vitiko ni moni tine ka tolu sanga buli singa ni bula ka tova na monito kaningo una buni nda kua ni bula vinaka nonda sere matei tali tiko ni nonda tavi sere na kavi ni kua no bia bakambula tiko ni kina vi kimni ke de sara na sema tiko mai e na bebo no ke de sara ni sema tiko me kina e na kavi ni kua ngaravi tavi tiko baka daka se venga ravi tiko e vale ni bula vinaka. Singai bosata e mea toa haundurita e o waso solo meula i pondo Atoli lia wunda munre ni tangi e rame bosara tutuna tua beisa minra isa tonu mahi E taho e au murai e lumi sanindela ni wainga maare otomaya e na tomba e wa aloloma Aututu inangele isale longu saru iwele auwele pale anandu iroani rosito toa Autoli lika ikane meula imenu inu balagu oba atula wenongu balele tina sabu sale Auroro aunduani sengendu tua tuba andua meitala noa lesiuina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maima masina Andua meitala noa lesiuina oro merangorongoro Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maima masina Autemu ne bosotisa kani usale suai ololo ni lolo mandi maima masina
Waiolola milolo mandi maimba masina. Waiolola milolo mandi maimba masina. Masese, masese, masese. Masa masese. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco, tabaco. Yangona, yangona, yangona. Yanga ona, yangona. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo, rarawa koyo. Ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Ni mateni karatu. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo. Rarawa koyo, ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Di mateni karatu. Yangona, yangona, yangona. Yanga ona, yangona. Tabaco, tabaco, tabaco. Tabaco, masese, masese, masese. Masa masese. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo, rarawa koyo. Ausangai rarawa, rarawa, rarawa bakaleu koyo. Ni mateni karatu. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo, rarawa koyo. Ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Ni mateni karatu. Ausara rawa, rarawa koyo, rarawa koyo, rarawa koyo. Ausara rawa, rarawa, rarawa koyo. Ni mateni karatu. Enda samai vei kunetale. Menonda tuna langi-langi. Enda timbi-timbi takayani. Yadai viti buana ranadi. Enda samai vei kunetale. Menonda tuna langi-langi. Enda timbi-timbi takayani. Yadai viti buana ranadi. Navabe ko marota katiku. Senga, esan dondina na marau kina boga vengile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere wala ma se mundo warakati ni lavun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kam to waka tapya. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na non tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiku-tiku ngo ya Amerika. Rawa-rawa sara na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu, walu vandua, tolu walu lima,
ena kena tuku matelalai. Nongu chisu nongu banua. Dorongo na vima mani ono kina vitu ena kawani bugululu we kemada we California. We mani rua ena kawi kina tolu ena singale wani lotilebu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rogandi ena Radio Bulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Hey, doon ba ka tutulot ko? Daw saya lo pala mo din Sa permandangan to bulu-buling gaya hotel itu ni stoa. Tolako. Sa niya na store, wala ka tungang maulimat. May binakan ni satu kit serangaki na nakatungan reba, may paleta na nato ito ilalako. May binakasara. Boleh roti kari bateni kina. Daw to birto na bisi nga nakari mateni. Said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga bukas lemo na bisi. Karatal mo na address. 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do ba ka raw chubega kina do na ngi matubale senong do boli nga ba ka matawa wala to mata kina mauli mata esa tu ke de kina na yaya ni kakana ya ni ti kina bikala lai tale so kan do rendre na kunea tu raw tala ni kota nom ni boli ke ba ni ti ko men na marin se Sonoma County kan rendre nom ni vila ba ki vitar tarani kina na pa ni taliboni 125 saiba vitu tolu 5 vitu na kena itu matai lalai mauli mata Walima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Ongo na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vata mai.
Ia sandina sara na rosi ni sawa ya me bakarto mai tala no takatiku adi weekenda na vonga kamida ke matani bola na radio mbulando vata San Francisco me koti kenda vata tiku mai. O ke lani o ni a saridi wati soni tambu tiku mai sega ni matala na vono tali sa ngole kina. Avia mdua na nona i tala noa ni kua ke robia mai bei tala noa tali tuk ngai na buku ni non rau sa waka rau tiko me rau ngolea ni Seattle e na moni maadhau ngove ke mni mai Seattle rau niu ni nge nana ma ki tiko mai ni rau na tiko ni keri o wati soni tambua ke tupe e na moni maadhau ngo ian tarongo da saramade wakadhawa tiko na non rau i tuba o ke la na liu sarna kai rau na waka rau tiko ni kina me rau na la ki be waka marau te ki tiko ni kina weke mni na sema tiko mai Seattle weke mni na dau sema tiko mai Seattle do wakamuri tiko mai na radio mbulan do wata ni do wakamuri wati soni tambu tali tunga tiko talangana non wata koe wakata ke koe ia enda marau ni mbiutu manda wakatiki na nona tanga niu senda mai vital no manda na kavini ko bulvina ka wati soni nimbula mina na turanga na marama torbo na ngone lawa nimbula na sema tiko mai vese burubura abambimbi ke mini mai viti wambula tani biko una. It's a beautiful afternoon here. Thank you very much. Appreciate it. Totoka. I bem gori. Essa aí California dava o sema te como que não gori. O chingo i San Rafael ve toro chico tolo sanga bulu kina tolo sanga bulu kalimna miniti me ava na city of California. Bili ni te gori? Marin County here. Marin County. Oh, daga chingo. Dengan nunggu break lilingo be mai pambula ngabi kim ni kedana biokani ni bula pindah kana biokani ni tume ngori Seattle ondo rongo tu nga Seattle ngo o sana bor la komandani mo lisiko kim ni manda una do singe mata itali tunga ni nomu ilako i Seattle lisiko Seattle ngo mali Seattle ngo kirona kele tuna mata kan baru buka ngo bikim ni biokani ni sama tume Seattle nando chini rumbo mbongini vata susua ya watiki ratu pedel na novo na kilabinaka radio mbula radio doavata kutiki anda vata mai ngo na edana chiko babalangi na live collaboration kirona ndambi kirona vital no le bono ulta kirona vital no takana vata integna sere kirona pe varta tala bikimuni na kirona vaka chiko na ngona kirondo la kay bakila kina se ni ronda biti walwales kanga kroda biti walwales kirona ndambe kirona vital no biti kimina tuna sono be ulu tanga binaka tamoni na sia mai ni la komai ni me ndrendre brata ke kirondo pambo ta ke bakain dua mandanga bikimuni na chingona mbongi amen ndrendre asa talo bo bikiro not everybody have to love men dua mandanga asa tamani talo bo bikiro iyo ni boy ko tsume no mini katuni rendre ni va renta bina hotel tsina mai isi atalive ya wati soni isi atalive dona taru bina kangori ona ngai update telen na bunona poingor bala tan ngono ngona ni ro akani babaron la ko na tos sa chikere bi rot pedel ngono ngo kiro vital tu me na lakolang ko hotel dengan libar ram teki bir na kania non tu stesen na redu bulan to bata na sestanga tu sanga chiko na buno tu sa doba na nguna tiku bukina merbar ram teki tu metele buno nguna era saraba tunga ni apa bal tu saraba tunga tu bostian yongo nda sa siromi rasarangan saat matai seranga ngo Seattle anang kita wiru abukina vese Amerika vambimita la California mendana sikobir ke bandu totoka ya wala sani ritmo me lesunga me Seattle kina materi puno kirona ngandi kina bertona bakan tortuna lut katolika ngoi Santa Rosa na nambong ni bindan rabaki kena bimbutu ya la watala mbutu pala releasing a vida i Seattle Watson kirona ngelisung me na singa tambu kiro bimbu na barumbuka matalai kiro lesikana kami barumbuka baruai kiro ndoni sing sudu kiro na le MC chikina na bisure chita kuchumai mani sure chita la ya usapa bini bina kakina collaboration ngo mateni ngo na merua MC Robital no tunga gavani on song totoka wako bini bina katali tunga bertona city tours or tona city cruises
City Cruises vito ko ditiko. Iya ngo bidor tuna marama bidana ngone lawa era luveni vai vatue varsare le ngas tok ngere koko ndu vakavaka lo revira ni matua tok bali lai va kami wiltu va golden age va vini dak sarvallo be tu tu bingung tu sarap cina video tu tali taka ati ku responsa ciko sarandu bi bu cumai na bulli sote na bulli ni na soni wai ni lori ngo sara bibu sara sinu anga buka na kan go sa sindi yung sala ko tunga sa karto ke buka sa ngon manin dor ngon ke ngante na bula ortu sambole amorto sumo ngo na bula saya da City Cruises ya venaka bakale bona veto ko ni tiko rani robito sekto kina naturanga rua wati soni tambua ke ratu pedeli na novo ya davo so te manda na nomro itu butu bana madongo do bakana bono drone visi ko talkil ni berra ni ndrongole ni Seattle na singa bakarombuka u bambutuna sa siang kiro sara paparo tsingango kiro sa ola tsingango na bidor sura kala lai menali banta teki berna ki mami so kana role play la like kiro takap chiko mandanga usara betal cikina takacina video kita bador na bong ni baru sauci bador main apa top ting main kababa me Haywood siang na keteni binden pagi kiro duri tu makiro serong ser mawe tongeloma salah ko sara likirong giduran kiro satu tongitaki yo kiro role play cina sim dona camera on era nanu makesar cina ni takacina bitamba sedam nakakirong kita kabango kiro sama di bital nonga okay edo maramni tanda biti ako sana camera matanda sana tanda tunga bua nango nangi tegu buki na mabambu bulanga ni bulan turan marama dorobo nongone kiro sama tikiro sa tanda sabire ya ko kwa sa risom sa rede ke bangor sana numo ko ande dona camera buchukin takuna se dona bunwa sali tu ko kala me bango miro bikiro menana sangat ko kwa mene beturro vi bitamba chiko siang kiro bital no sara bandon kiro bari ko sini jangan kiro ndende kiro bari ko tunga angge mai chin butil na kan kiro sabu gitu tuntinga ya vayan rodata tu na tutungi sometimes sometimes it's too much se va dava yeah, but it's okay ya ko sarangaya ya na kaira ni nana makimekina vikim do nanto se matiko mai kina radio bulando vata mai Seattle vikim ni mandanga se bertiko ni sekila se ni sengi se matiko mai vakandua ningi nana makitiko mai na moni madangoro na laki vaka sosa tiko ni kina mai Seattle rona le rua wati so ni tambua ke ratupedeli na novo dombe kana ital no ni be wasia virana se matiko mai na kavini ko wati so ni Awe bakam bula talitunga dor bakam bula manda bertono ngone ni na motor to na tok na motor se matiko mai vakatan la kena vikim dona matu bale na lodo vira ke na kachi ra se matiko mai na kavini ko kem do ke me nandawan do bula vinaka ke kem do talanga na se matiko ngori mai na Wailea Street mai batuanga ni bula vinaka do manda na itala no vira watisoni Awe baram tigir ngana chumi Seattle ker ni bisuri mai ambong di bukan tanah soto batani adana chigo na ambong ni corresponding wata ke ratu pedil na novo ngona vital no na vinden rabaki vital no makao ni simeronga ni seronga ngana mat bacinta no batange on mena bacinta no verto na TV radio station autilu kena dis kana mate nunggu release ta kana nunggu italan no na ada bacinta no gartuli pa dani muri orto ibalualis yorto no bruni takalalo bruni to TV station buatan sunan bacintano sandina FBC yang sunan bacintano sepituan sa sini bak sama taka yo kelangan indu ati kono batini tano ai dulu yang bacintano yo simberni ro audi lu busidi na dana sunan bacintano na vital no makawa vital no lasa kira-kira nabi baram tiktal cina andana namun salah render bi buki kina birna kantar tua bungo na ken sangai telnga menang karai babinaka pimpinan da Fiji Day na mbaki Sabtu mai. Total. Sa tunu talno batana ngonongo sa tunu be ngongo manja o sa sinden talno ba Italia ma tsari sawle bona talno ngonongo. Sawle bona talno ni sarno da bina kitiko ya ken balbale ken ngeli talno ya ni oti soni bikim ni nando ngona ni sana kilati ko na ni nanu mo bina ksarati ko na kai mai wasia bikanda na kavini ko ai.
Vinaka wale wo tsoni tambua waka nuni vinaka tiko na namunro waka rau ia na vanua rono ngoli tiko ni kina na vanua la kina songo se rono livital no tiko kina na kini tuku mataila lai kia de ninge se ama tiko ngā mai ni mataka o ambote sana bia matata waka lelai na non rei tuba membaleta na moni madhao me ngo e sana mai e nangai mai wasi e tiko mbekani wiki muni o tupe na nona pinkarabia na kawi ni mataka. Vinaka wale wo tsoni waka nuni vinaka tiko ani Una vale Seattle, tunungi soteni. See you soon, coming soon. It's like an aeroplane landing on the ground. That never corresponding to anybody in Seattle. Blink, blink. Blink. Sibe yau ko abakananda kuya nabuvale mama rabu takivuni nungaru sota kamatalebu sekambamba sinaturanga niwa bulina siva
Totoka nei tavisero e ama i berto na i lawa na Sion do Moni ko to mai kina na ngona ni sawatonga ru sanga bulu kan 2 miniti me vana ka loko si na vai na tini na miniti no de wasininga na wakarotaki ka ndowi toko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force do mai wasitunga ni kina na vika so er tontonga dreba me mai kadiwakiani se menda wakarara me tiko ni kina na ai tauke se o kianda mai viti kanda sa mai wakitiko na wano lewungo Amerika wakambimbi tiko we kianda to e California ninge na makitinga mai o ani simina va e na tini na miniti o ke lawe ki umnina wakamuri tiko na itukutuku e na nonta vanua se na wano lewungo Amerika dona kainda kinro ataka tiko wakalibo e ana i talanoa se ni tukutuku ni kona turanga vivana woli tiko mai Maine and do talina state o ya mai na East Coast. A vivana tiko koe waka samata tinika walu wakandua na leo ni vanua i tukuni ni mai waka lenga se na waka lenga ira se waka matira tinika walu wakandua. Dona i wili levo ya senga nira wili kina na maboa levo talanga ra maboa ka levo era se dhuru tiko palnimbula sa bimbi saratiko na ituba kini nonra bula na ngonongo se intensive care tiko na ngonongo ya na tamani pevana ka wakaidora na turanga go waka samata ka leo induanga ya tukuni ni tolu na vanua ya pevana kina na turanga go se avana vana kina tolu na vanua na bowling alley ongi waka samata ka ronongonga ne leo dona ka rondo talitaka me kito lako kito le bowling ya na sona ka inda do wakaidora tu waka matabu vale ka senga ninda tanra ni rawa ninda na laki sota kai tu e sona ka vao ya wakadiro loma na italanoa ninda wakarongo da tiko sangai wakari taki tiko mai na kenri tala no ira ka mai wakalengai na non rambula en vi vana ka sena vana ka mai wakaidora na turangongo ya sangai mai kune na ngona ni sa ni wati ruana singa na nona vangarai wali tiko mai kune ni mai sa mai dabutu en ndo na recycling center kona bono ndo kutekina na tabaya lala sena ana kabalala na recycling center sanga tukuni ni sanga le kuni o koe ni dabu tukia sa dabu mati tu ya waka samataki ni o koe bana i koe nga waka teki koe sa oti mai na nona waka mati rake de mai o ya sanga mai waka mati koe nga waka teki koe ya o ke lani bunga bekenda nda rungoda nda waka mureti ko mai o ya na kau mai waka me o rongoda sara waka vinaka ni kua e waka e matali o tiku bia o nonungu waka rongoda na non rabital no tiki koe tiko ningo e ndua e dina ni skilai tiko kilai waka i bola ni o koe waka me lenga tiko se me depression waka la sa lako durumo koe na depression waka vida sa le durumbeka i valnimbula e na buku tiko nga ni nona depression ka ngai waka rita ka tiko indua waka tarongi tiko indua na i tauke ni vanua ka do boli takinda kai ni tukono koe sa rida koe na nona fomu i wakalewe nei ni koe na fomu sa wala koe i ua sa dhuru e te palnimbula e na buku ni rauninda kana malumulum beka nona waka sama na depression koe a sama ni senga ni boli takikina wa ia angai na taronga i tiko ya o senga ni manioti me o rongoda sarwaka binaka na i tukutuku na kena vital no tiki tiko na kena i tukutuku na turangongo ia na kangela komenungu wakasamo ya ni o koe e tukuni nanda kai kewe ka tau kena tu na turangongo e tau kena tu wakalawa. E wakalawa kede tu keni mbale au koe a laksarangali volia e voli take wakaminaka boa wakaritaka na vika kede sarindondonu me wakaritaka se do lava ki mai ni due la koe animeli voli ndakai e tiko kede boa e wakalau kede tu na ndakai e tau kena tu na turangongo e senga ni due tau kena tu e wakai loa na nona tau kena tu na ndakai ko sarangaya ko wakanga tako koe le waka mati tu kina wau ya. Wakando mambula ni nda waka samataka ni o waka samataka tongo na matha sauti na guna sa e adu kina na bongi, adu kina na nona vana koe o tia sange me wangarai tiko
Batini levo na vanua pakai durikina na vana vau ya o tinga esa senga nimbera esa mate talenga o ko vana tiko. Ya kongo ge baka endua tani baka lila o kongo ni kai baka ndoma bula kino ko ni otia gai nro otia sangai dona ngona balabu na nona vangara tiko. Lockdown sarangana vanua kedea gai baka samataka na mother sawa tikito vital no tiko na sona marama mise no zei arsangai tukuni tiko kelanda siang ni kelani roni na woti na bondo train se wanga bukan se roni na baka sangarau ko en dona ngoni sala me nan rota ni mekina me lako mai na vivo no vango roni na yang sarna bunu en roma ikina ia nakanga baka sama tako ya ka una numa ni dondonu menda na 200 rabitiko kina benga na bunu enda lako kina baka matabu bali senda lako nga baka teki kenda menda nando kangaroni mentana yandra rabitiko ndo birea kimbo kilabe nakatiko ndo tukuni watch your surroundings, be alert all the time patiko sianga tuni kila ko ya tu da kitu ya samu e bakada batuna nona itu bakini bakasama andariani mletani tutu yando sarna tamatiko ridiko yani osange kila kango bakae elenga tu mletani so erbo isulu bena kasartunga sabasabatu na kendere rai ya sianga tuni kila ni ndotani na bono itu kina na nondra wakasama na nondra itu bakini wakasama ndotani sartunga wakandua ko ya dondon nga menda sana yandra rabitu kina na ngonongo do vital nota kitiko scary times we live in ya savatiko ya na nonda tos wakandu ni vinaka tuka ani sevinga na bono ni sema tiko mekina and kabi vinaka ni moni tendenda ni katolu sanga bol singa ni bulo kotoba mataka woti tiko ni singa ni bulo kotoba ka do bakana numi talitunga na Halloween. Kani tala no anda gai na vital no tiko ni kena na dona ngona leka ngango sabatongo etini ka 5 na miniti me vana ka loko and radio mbulando bata sera ka taravango no veva kambula tiko ni kena vikim ni kede sarna sema tiko mai and veva no so ni sema tiko mekina and ka vinaka ni moni tende ndai ndo bula vinaka tabale Eliasa elobingau wakandu ni vinaka tiko ani vikim ndo vikim ro nandanda botoko ngor me bingor me na turang ni ngau kena ke omanasa wale un rumbulan binaka baka bibi bekem ni ke sarna sema tigongori mai Londoni mai Ngilandi wambo ta sambongi le butumba ka bekem do mai sanangori wakanu ni vinaka tiko ani ni senga sotini ndo wakilati ko namba tambatani raki wakambula talitunga ni vete vitabasu ni bolo vinaka wakanu ni vinaka talitunga yani ve ndelai Osavio Penny Ongiso Yohane Zakaria ke Isoa vinaka wakalebu vena numitika no tevita na Max Resource Limited mai lotoka bolo vinaka lisani ambaki sistava kanuni vinaka tukani vikimni na kavini koa wakatanga kina vene la tileta na wangaliva wakanuni vinaka talitunga ni vikimni nimbolo vinaka chosa rombana kandavu kikimdo ke sarna sema tikongori mai Aloha Land wakanuni vinaka diando bolo vinaka tiko ni tosa vinaka talitunga na Ravi and dua tali na madha wongo wakaro wakanda mai wakananda kue tiko en dua tali na vula kanda wakanama ta tiko yani kena dua tali na vula bo wakanuni vinaka talitunga na sera katarawongo vikimdo ke de sarno wakilisilesi ni Mbula Bay Volleyball Club ena nomdo wakaro tiko kena sasanga ni kumuni lavo sena fundraising ena moni madhango au nitaka ni sato sa vinaka tiko na wakaraw wakambimbi tiko vikimdo na matabu vale na nangase do velio takitiko na volleyball na Mbula Bay Volleyball Club ke kimdo ke desarna kene vakilisilesi ve matabu vale ke desarna ni Mbula vinaka
so enda sa sianga sarangan iklan na tapo menda baka talutaka buka singi lutaka siya baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka dingo ikumuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matangali kaka na jibgina me baka na karitoa waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabio ka kana kozlo surua tatni gela ko patana kena pai nambani kay naman rai oya na JJ's Food Shack Santa Rosa California ero sarang ano direct message virto giringa kina bitu sai bitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale sarang ali to miku mena no mota e na dio maluma Billy Street oya e Santa Rosa California ero talang ani rutoli dilibutakan ne kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa Kinavato JJ's Food Shack Santa Rosa California kasaranga ni rai da tokongo na kenai rai dua ngana rukuni buni kau dua beiran nanti ngitaki Reverend Aminio Balen Rock and Rock Tama kemain na nonton programu Bagamadhawa na toso ninga una en bengarabi ni City Veni Raturla singa bug lulu ni sibuna bayan na tina meniti ve kiamu ni Amerika singa lutule bu ni sibuna tina kantua ana tina na meniti ve kiamu ni Mai Viti en veto koni ni Divine Group of Companies maolimat kay na San Bruno Cavaba Namaka and a Radio Buladong Bata San Francisco met County Kanda Bataman. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Gurasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy simpang bakaw. Ngay way dala tu kinambat. Koe serengan kori. Sonong ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko.
Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabi ngaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenta to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabuteke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yang dua tala na tambang di Bingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Yavalata, dio nanggay valata and radio bulan dua vata. Wei talo no te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai wei ira na kena daw mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Promoven na bana kaloka na Via Kabili 2 City and a veto ko ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance kanga niti kanda na kaibiti Amerika. Kaya beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso-oso pakadadaka. Sendra-kendra kita beka na itos-tos ni mbula ko ni lenga sinui gawa-gawa. Nana maki kina programo warotaki mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu nongu banua. Rongo na bima maniona na kabili bugu lulu be Kemando e California. Bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e viti. And a radio bulando vata San Francisco. Me kauti kanda vata mai. Ai, Kemando bakando tunga me viti. Sa baka matalau na namando ko vati. Sa lewu na Kemando tindika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupo. Dasaku si masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na mau limat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na mau limat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kay Amerika. Doko sa mai. Do mai boleh na mau limat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. E na radio mbulando vata sama i votongo e vana miniti me vana ka loko e ka vini mo ni tende nai ne ka tolu sanga vulisinga ni vula kotoba au ni taka ni mbulambula vinaka tiko ni taka talinga ni rongo vinaka tiko ya ni nambi oliva ni radio mbulando vata se venga na vano ni se matiko me kina e na ka vinaka ni kua baka nuni vinaka talitunga ni vikim ni ke de sara na maro taka tiko ni kua e ndua tale na nomuni yambaki ni mbula baka nuni vinaka tiko ni happy birthday o ni taka ni na vunga tiko na nomuni we singa vinaka me muri ni o ni na maro taka tiko na vika ke de sara e baka ro take membale tiko mani na singa ni kua. Waka dawa tiko manda na nomu sa nomu itu waki de waka sama na dawa sa ti manda o vena nui akatu ni sa dawa tali tiko mani kua en dua tali na nomu yang baki nimbula. Dona kau waka dina taka ni sa toso tiko na yang baki waka sa tos tali tiko ngamai na alo matua seranu kai ndono me sa tos tiko mai na alo matua dona kau mai waki la tiko na nongu rele suba tiko na nongu tos matanga waka tikiau. Kila di sa tos tiko na yang baki waka so na ka elibun beka na ka ndo kawai taka tu ninda sengone nda sa senga ni senga soti ninda kawai taka dua ya som beka ke baka ndo la kutu mena bosa sa senga soti ni o turtu baka bimbi sa durunga meke dur talike iliu rodinda ka ninda sengone anda geronga nga bango ndo na ka o sa yalo kata tu sa baka sama taka saranga se na dava iko na dakava mona li so makina e vatu ya do talinga na ka baka anda sa senga so tininda kawitaka na raini tamata baka dambia ko kim do na sema tiko mai na kavini koa e do na ka baka din taka ni sa tos talitunga na mbaki toso mai na alo matua sa senga so tini o kawitaka na bosa sa senga so tini o kawitaka ile na kai sa rau beka na nonda nangona mantangango kila ni so e senga ni o sabi o baru tuko na ningo okay baka sa mataka tuko na via ondo na marama na embaki ya sengono sengi tiko kada waki kina na value alisimo iviti o nau eta latinara ange tuko no ko via nungo leo endona ka baka dina takango ni sa toso tiko ngona embaki o ira na turanga e baka e sanga i toso daki ngana non realo ai
Ia ana kai awa se koe miau. Turo koe, o waka sama takana levu ni aloa i usa reda tungo na nongu mula ni matapu wale e rauni sina i na tomba levu o suwa. E ana kia na levu Yo e ana kai tukuno koe. Ia. O se ang mandiri ki la dhawa no mundu rai. O mandanga nangonongo. E waka me rauni ukaya sa tosa mai na alo matua. Sa senga sutini e sona kai ndando dhunru waka. Ndoto tola nando dhunru waka sa senga sutini ndaka waitaka. It doesn't bother us anymore. E bunga weekend na watiko e ndondo numbeka me na watiko ai. Sa tos tiko na mbaki sa rau na nomu marau na nomu ndrendre sa ndondo talanga me na rau na nomu kena tiko viko na yalo mo bosota na vekai so ke wakai ndua tuko na mai ndona kai senga ni senga beka nindina se waka ndondo numbeka se nona inaki tu mai me waka rau te kiko. Ia oiko sa ndono me sa rau tunga na nomu rongo adanga duranga me ke dur talike senga ni ndono me nda bakatara me menda mai loma bimbi tukina se menda mai loma odo tukina se me kotambeka mai weekend na dunro se vadava se ndo toto watambeka wateke na kawa se au nau at latena rai itu no ko ia sa toso na mbaki sa ngai vanga ia na levu ni alo ai o sa reda tungo rani sinai na tomba levu suwa oni taka ni sanga ni vati ko ia veke mundo na sa do mai ni ko endo tale no nom de mbaki ni mbula happy birthday ndondo me toso tiko e kuni vaka taka na nongo ndongo nana itu kono ko au terun ko na iku sa mbaki vidango tuno ko sa e vaka bia o sa ndona vida batane mbaki o sa ono sanga bulu ka rutunga o se ni kila e dawe wakine ana na nona vosa tuno ko hai wakanga ukai o sa ono sanga bulu ka ro na mbaki sa o tsamba ke ni mure o sa ono sanga bulu ka ro ko samba di ono sanga bulu ka ro tal na mbaki ya ono taka ni do sa tos tiko nei wili ni no mundo mbaki ni mbula sa tos wata talitunga ke na veka vina kai tos mai viso tiko no nondo waka sama nondo itu wakini waka sama let go of things ko senga ni me kako ni nda mai waka taratu na veka so me rani na mai waka loma odo taki kenda tutu waka loma bimbi taki kenda tutu happy birthday veke mni keve na maro taka tiko ni kua indo tale na nomuni mbaki ni mbula sivitongo na vai na ndua na miniti.
Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki buru-bura sema mai ngai wose yani. An Original Pacific Islander Task Force and a Radio Mulandonga to San Francisco, me kauti kenta patamai. Sa si watangono vai na diwa na miniti me wakawa wakarita ka tiko niya non dei wasininga o na kaweto ko ni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force do na isongo-songo ka ndau tu takapakalebu na nonda wili se na nonda kilai se na nonda rongo o kenda na ngole mai na vei matanitu wakawasa Pasifika kanda sama i wakai tiko ena wano lewongo Amerika wakambimbi tiko we kenda to ena wanongo California ngo na nonreto itavi tiko se na nonreto na usu tu tiko ni nonreto Wingarabi na Regional Pacific Islander Task Force. Ando mai liu sarnaka, ando mai rto bakai tabi kina, na kena mai didi baki tiku mandanga, na nonda bata batongo na Radio Mbulando bata. Rto Wingarabi baka liu, baka ena tambana nimbula, na kena sangai menta baka raramataki, senda mai baka ungeti tiko, senda mai buke, na ngole mai ena wasa Pasifika, ka Santa Maitiko e na wano libongo Amerika. Dona non rito Wingarabi ka wakaidhuri tiko e na vida na bula sao te na bula tuneni ang bakiongo o ya na health fair, na Fijian Ministry Health Fair. Wakatamba kindo sarangabi kenda tona ito kei ka wakaidhuri kina na health fair na lorai wakabuniwai era tiko ni kina na wakailesi mai na vitambana ni bula ke de sara do Wingarabi tiko e California karatiko ya ni na wano ya ka wakaidhuri mai Petaluma. Awa sa wase o tiani ka una wase tiko ngā mea dhawana ngauna na wakaidhuri tiko tali tiko kina ndo tali na non the health fair aya na Fijian Health Fair Ministry and sa tiko ni tuwa mena nge wakaidhuri tali and i teki wuni ang baki mayongo rua nondolu rua sangabulu kaba ka una wase tiko ngā yani na wema dhawa me beba kana numi tiko yani weba kaungeti tiko mbaleta ni lebu be ira se o ira ke de saranga na wakailisi mai na vitambana nimbula e rangole ani ralaki Wingarabi and se ralaki wakaitabi and singoya na wakaidhuri na ndora
singa wakarawai ana bulo chune era ngwali sarangayani relaki Venga rabitiko ka senga nindona ka e lavaki weekend amenda soma ena nonda laki wakanga taka na nondra venga rabi ena vitavi ena vitambana so era venga rabi kina me wakana kena le indikebi nandalinganda na hepatitis B free hepatitis B test laki wakaiduri talanga kia tumbu nindra na mati ni suka ke na vida talitiko na tambana era ngole ani karali venga rabitiko kina kana konga utukunea sa wakaiduri talitungo na vitala noa men teke puni ambaki rono ndolu ruasanga pulukawa men ndua talitiko kina na nonda to health fair na health fair na Fijian Health Fair Ministry wakatamba kindua saranga membali tikenda tona ituke kau kerera to tiko na health fair katarawa ke rao ni ratiko talangani kina na wakalisi mai na tambana ni weda bumbati ka wakatala kina na kena ndo dikebi na matanda mulato ya indona ka kau kila eruna ka kila nindangan reba wakalevu ya senga tiko ni daurarau na nondala ko ani mendala ki laurai na mata sena mbati do kila binaka ni sauli busar talitinga na kena isau ko ya usa sanga tikina o sa vital no tiko kena batikirto na Regional Pacific Islander Task Force men vangarai tiko ani tiko bongo me ado bananga na ngai bakai duri talitiko kina na nonda to health fair kataraba me sanandu tiko ani na bakalisilesi mai na tambana ni beda bombati ka bakatanga kina na kena lakinde ke bitiko na mata ia ena lomani bedanga na madha o mai ongo Ngai wakandeta ke ani na tiki ni singa sana wakaiduri talitiko se sana wakaiduri tiko kina rodiu kango na matainingo na mena wakaiduri tiko kina na TB workshop member leti kenda to saranga na itoke wakatamba kindu saranga member leti kenda to na itoke sangnindo na kamen to na nuingaw kina se menda to na riba bimbeka kina loma ru tiko na meto lako sisenga baletango wakatamba kindu saranga member leti kenda to na wakaiduri tiko and non reto balni lotu mai na winter ka waka vilju taki no tala lai seni angarse oya and andua tika na madhango na ge wakandi takani na tiki ni singa na ngauna ke na vanua e na wakai dori kina mendongole ani kina dala ke wakai ngataka senga ni dona kaina somi kina ke wakau ni via kila na via kai somi mbelata na TB se ni vili dikebi na TB saranga se na TB test mena la ke dhaka ni ngole ani senga ni na somi kina dona ka ondo wasia wakalevu ni tali kina na nonra ngole mayu erna mai vinga rabitiko weekend na tambana ni mbulai so ni levo na ngona esenga ni dona kai lava ki weekend menda soma i era ngole maya mer mai solia na tambana na nonra vinga rabi kasenga ni erangendo solia tala mai so na kani wakabinu vinaka so tal na dole ni wakabinu vinaka weekend sena gift dole na gift cards na gift packs endo soli mai na wakabinu vinaka tekitunga ni ndala komandangani mendala ki wakangataka na tambana ni venga rabi ratongo ale mekina indi na nga ni ndakila ni dangan reba dake wakalibo kenda na nonra venga rabi mai na nonra ngandrebe kenda koya ndo na ka ndo tali kina ka una senga ni oda na ndo wasia yani senga ni una oda na biba kongeti tiko yani and the radio bulando vata ni dondono mentangole ani dala ke wakanga taka na vika so to baka rara te kitu mai na matini tule bongo Amerika menta mai buke kina da sangole mai da samai baka tiko na matini tule bongo semani state California sena state tabatali tu toto bata ke ditinga na tambani vingarabi tiko sombeka na kala lai sara na ndui tu ia rauni ndangole ani mentala kilo reba kabuni wai wasatu kono te tali tinga na tikinango ka na senga ni oda na wasia tiko yani ni senga wakalawa senga ni ndono merto na wakalisui kianda ke bakanda ngole ani ndangan reba na mentali lo reba kabuni wai walimbula da banga wakalawa senga ni ndono merto na tukuna mai oi ko senga tuna no insurance kito na senga ni rauni ngarabi ko ke senga na kanga rauni na dakaba ke baka walimbula ka wakanga takikina wakalevu na insurance senga rebikina na
Well, most of these hospitals sena wano ni laurai senga ni ndau tarunga mai kina iko waka peapa tiko se senga senga ni vau ia ke waka senga na insurance tona tarunga mai tona waka tarungi kenda sar tona ngai waka uti kenda tale se refer te ki kenda kina ndu tale na vanua rau ni ndala ki laurai kina waka wani wai ka senga ni ndana soma kina endo na ka we kenda tona tiko ngoa na Bay Area mai San Jose me Aveani Santa Rosa levo sar tiko na valni wai Limbula tikongo rau ni tole laurai kina senga ni tona soma kina ndona ka tiko na Jewish Community Center, Jewish Community Clinic we kamdo mai na Sonoma County, Marin County tiko talitunga kina na county clinic wakatala kina viki mandongo na Alameda County o Kalandi kina bebuna vole kata roni ndongo leani na Alta Bates yana vale ni mbula ni na lotu katolika erto rautalanga ni dali laurai kina senga ni ndana soma kina ndona ka kabakatala kina tiko na Ravenswood Health Center i San Jose ni wasoti au i Palo Alto ya bikinda to na tomba ni i tomba ki San Francisco e Sanango na peninsula menta didi sombu ya ni vango ki mea ni San Jose roni to laka na Ravenswood Clinic mai San Jose tiko na Bascom tiko i kia indo na County Clinic na Santa Clara County Clinic e lebu tona banua e rani to tole laurai kina wakabuni wai senga ni to soma kina indona ka ngo sa o awa se tika ani na vida na madha sawati na kena sa ambadi beito vitali tiko mai na COVID-19 ia da wakabini vinaka ni sa senga ni wakai liu ngo e sa wakanga na kena tobi kianda na matetaka da sa tobi matetaka nga vau ya roni to lak nga yani to leidhula ke wakai ko viki lai ko tobi COVID tiko se senga sa wakararo takitu na kena soli na COVID testing kit na home testing kit e wakararo takitu roni ko na lak nga yani so na panu e senga tiko ni somi kina suli tiko na matini tu ka o ambita tiko yani na Radio Mbulando Vata na website rauni ninge request ka kina na nomuni home test kits ni COVID-19 ya ke bakai ko vikila ai ko baleta ni tukuni na kenga indue tu COVID-19 ngo kila na kene bakataki kila sa bakanga na no mo matetaka ko nga iyo ke bakai ko vikila ai ko COVID-19 se senga lak ngayani o libang karama indo na no mo COVID-19 home test kit bakanga taka na no mga mo na daw reida na kena expiration date etiko talanga na kena expiration mo reida wakandi taka ni serau ni ko wakayanga taka me rau ni ko wakandi taka tiko kena i ko o tobi COVID-19 tiko se senga ke wakai senga tiko talanga na flu shot sa kena ngona tiko ngo wakarau rau takitu na nondalu rai wakabuni wai o yana bikai so tundungan reba na Regional Pacific Islander Task Force mendo mai wasei tiko yani na nonratu i wasini ngonongo ena bia ni moniti ni sivina ba ena tinika dio na miniti ni taka ni tanando wakanga taka binaka na tuku ke sara ndo mai wasei tiko yani and nonda vata go na Radio Mbulando Vata rato do tutaka tiko na Regional Pacific Islander Task Force na vika membaliti kenda na nonda mai tiko na pano libongo membaleta tiko na nonda mbula ke na vika la tali so roni na bukia tu na nonda ngole mai mendo mai toyabu na pano libongo America Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mbulando Vata Ongo na programo warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a Radio Mbulando Vata San Francisco na kauti kenta patamai Bula binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lilai. Yo leu kutaka pakatotolo. Ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga talanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese ni enta so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, Valley Marulima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 125 saiba vitu tolu 5 ene kena itugu matala lai. Nada masara manda me buli kina dono no life insurance policy my ve Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nakakil ni tutan katil kabitu ni akostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Kabi ngaya kina maga ngaya sala ko mana check.
senga tale ni biara senga saranga ni biara palilai in time saranga mai so tan tele warga tele tunda warga ko tongo au saya lo wa bengo pa binakta na kambani binakang ko na heritage link ni no le binaka saranga senga tale into na kai wakatar tutu na kena pakana kena pepo wo gitu ta kame so mi na kila kena tu mi fa vaka sen tu bi kena ila buli waya minta samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbul kakina kam taka bodo na insuang Baya sarangana buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dodonga so muna claim na lo mena rosang bulu kabanewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy ngaya na lenga iko na beba sa oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sarana baka leo fo muna telefoni. Text mai kina was seva walu bandua tolu walulima ena kena itutuku matelelay. Ena muna ngauna na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono menua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matanggali kaka na itibigina mebaka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bayangani ka ng gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gay baka loka tabioka ka na coleslaw surua Otat ni, kailan ko pata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giring akin na bitu sa iba bitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang alito miko may nanomota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang anyo rito ulit dilibot na kaya na kaya mukatalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ena kawani bungululu be kemadawe California. Be mani rua ena kawi kina tolu ena singalewu ni lotilewu be kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ena Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatama. Senga dina ni karaw-rawan na vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta takatuna bengaravi o ia ketuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau o kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kandau dren na to beto seki erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto talaveani na nong ni boli rawa sara Witartar ngayani na telefoni diwan 21 saivarua merto bakarotaka katalada may nanong ni boli ena kenagona totolo tutua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni diwan 21 saivarua. Erto ngarapatalangan ikanalay waka suburian ni nanomu yaya. May nanonor to stoa kinanomu mati ni katumba. Na radio bulan do vata sa sivitang na vai na rus ng bulu kabana miniti ono itakan yun yung bulan binakatiko ono itaka talangani rango binakatiko yani na biolibuliba ni radio bulan do vata sevenga na vano ni samatiko may kina na kawini kuan duindu itiko na vanuan duindu na ngauna duindu talitiko nga na singa kanda may samatiko kina vaka binakatiko ni round indo may samatitiko na nando bata-batong na radio bulan do vata na kay tali ito kina na toso ni ngauna na technology na gononggo vaka samatakan na vida na baki sa oti sa ngamantangan ni round indo bitala noa mendo bi raitiko ren mantangan indo bitala noa na talibon indo widi diaki na libangar phone card na boli phone card go se ronika na baki sa ngapulu sa oti dali vangar phone card tiko santa mai tiko na vonole vongo Amerika se Australia se New Zealand se bermante ni mutuki New Zealand Australia ia au na numeni na vatale tuk mbek ngayana kena lako ninda via vengiria ki se mentangiri viti and na vangar phone card ia bekito Amerika dona ngona ya ngona ni vangar phone card en tombale mendali vangar otianga isenga ni stoa kedenga ai volita kituki na phone card tiko
tunga na stoa e bolita kikina phone card na wakambimbi tiko na liquor store e ngana vanu endo bolita kikina na phone card sange li voli mai da sange mai liu mantanga nanguna e senga mantanga na cell phone iko sange la kuma sange mi kiri mbui ngone tale ko vinga ravi tiko kina mongi kiri ko mo bakanga takana na tale boni mongir kina viti e ando ngona ya o tia sange la kuma na phone card na tale boni na cell phone sange la kuma na cell phone sange la kuma na vikamba ni so baka na viti talk viti talk se na Figitel ko vaya mendangero ni ngir kina top up takatunga na no account meron ni kung gay dong gir kina sang wala nga ni kilasa na sonango na balabu ni vital no sa ronin do nga nango ni no vital no o titu ke arroz ang ulan $5 ulan $5 na mo sa sang wali tu ni kila na lako ni ngona na kena totol na ngona kena totol tali tinga na toso ni na iso ni talibo na kena soli butu na bibosaki nango asang sartunga ninda so mo indor na kaninda via vital no se mania sai wura dava se mani vaka dava na via wakini vanu endo tuki na sandarau ni na vital no tunga ka o mamuta ni sa raro talemandanga na nonda wango ni ko vital no iko sa video call tu e ronu kani senga soti e kota tani na bakanana numbeka bakararo takan na tubia waki ya do talenga na ya sana roni da tu vital no kina zeroni to reda ni na kiana sa bakarara takitu bango na vitala no bakambimbi na video call bakambimbi na messenger beka kena tutali sona app kana Viber kena WhatsApp karanin rosa vitala no robi rai tukina ili butalanga na lenga kuta mai se va beka na no mundo rai ya da bakavin vinakatiko na toso ninga ona karani sa rawa tukina bango na no to vital no sei buru-buru davam do tume kinangori ke to metal no takatiko ani na beka ke to lako do romatiko and taini buru-buru ngo and neto venga ravitiko ani na radio bulando vatan do kilavina kan do rongo de vinaka tu ia au vaka sama takasartiko na ngo setiko ngo vaka sama takatiko na ngo vital no tiko ke na to na ngo na na mada sawati e tiko bole ani video tatali lai watake na ndo na makumbun rau makumbun rau go sengia makilima o tiasa tukunivi makumbuna ni ko elisiwa na lisia ni na siwa sanange me wa tu nga ko betke tutu me nange nandura singa nange listelen kina na siwa me da betko mengo go sa mai bula vida tiko ngo bumbu na vingo na kede ngai ro vital no tiko sando tukuni tiko me biko wato tolo mai endi ni ro vi rei tiko talo bodi wato tolo mai sanange wati na gona dava na no musiwa sawa dana waraki ko sa mistake ko bumbu ia wati ko se mai daka tiko ngona siwa se ngani madala waka dava manda na balavu ni no musiwa tiko na vanu siwa tiko kinangori waka nuni vena tiko ani ko ni takani na waka mamanda takatuna idola na vesere so endo wakatangi tukani na radio bulando vata kina vitala noiso endo wakaidur tukani na nonde wasiningo no vata ne via kavini moni tikina wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko so si butango no vai na rosa ngobul ka walu no miniti na sera kataravangobia wakambule tukani kina ve Michael Luiviti santende dende ningai sema mai wakanuni benaka tukani ve kimdra mai vingo San Rafael wakatala kina ve cheke penisoni dombula binaka na vetinani mai Santa Rosa au nitaka ni dombula binaka tiko wakatala kina ve Bilsa au nimbula binaka Bil wakanuni binaka tiko ani ve kimani wa seko ve simbula binaka neta santende au nitaka ni dombula binaka tiko mai Sanangori wakatala kina ve Apisalome na Kaudhiri mbula binaka neta ke kimdo kede na sema tiko mai Aloha Land wakanuni binaka tiko ani ve kimdo wakatala kina ve Adura Seru Kasari ni bula vinaka wakanuni vinaka tika ani vikimdo na sema tiko ngori mai wele kutu au ni taka ni ando bula vinaka tiko katotoka tunan raki mai wele kutu ana kabi vinaka ni moni tende ndai sa sibitongo na vai na rusanga bula kadio na miniti ni bula vinaka Sana no le ani, na que la no music no kila, o la ka bakata.
pasangan nimbula Wakame tao Maina ituva Tola tengalu Moliena bosota Kekotangi ode tale Mena rongoda La poso malua Nengauna eravata Meiko ongori Sayusukuni no musala Merakani sama tua Nabitu ngai ngata Ola serau Wakana singa kai mara Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Metusia nongu mula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nimegani kede kodongata ovaluta Nimegani kede kodongata ovaluta Kosa maira nandi Minomu isoli Kovukaya sangu Naruma raubori Iundau lumani Kakeden daru rawata Melutiku nga Kota manga Dedere sara Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu mula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula Serekna mamamu Ukeyani urabura Nongu mbembe kaula Maitusia nongu mula Siwata na ya longu Nekemu mito toka Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Nivedangi kede kodongata ovaluta Bembe koula Bembe koula JJ's Food Shack. E tigo kedi kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos e tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak baka elo ka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na keni kana. Kay tigo talanga na nono specials and lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manrai pai ke na bunga tale. Gore na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may ato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tira buko ni oso pakadada ka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana maki kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwaga na bima maniona na kabili buko lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Biti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. Sengan dina ni karaw-rawan na taka-taka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengarabi o ia ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu Macau. We kenda to na senga tiko nindraiva se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seaki. Erto satu wakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara.
Vitartarngayani na telefoni diwa 21 toluva diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nungni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Nama di telefoni Viwan21 Toluva Diwa ono Saivarua. Ertong garap talangan ni kena lewak suburi ani nanomu yaya. Mai na nondor to stoa kena nomu mati di katumba. Kasarna. Oni raido tokongo, kena rai. Dua ngana rukuni buni kau. Dua beiran ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kemain nonton programu baka madawa na toso ni ngauna. Ano bengara ni City Veni Raturla. Singa bug lulu ni sibuna bayan na tinam niti be kyamu ni Amerika. Singa lutule bu ni sibuna tinikan tuwa ana tinam niti be kyamu ni may viti. Ano veto koni ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka ana Radio Buladong Bata San Francisco met County Kanda Bataman. Ito ba ito tulutiko? Daw saya lumbala mo din na. Sa permantangan ito buluboling gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa wala ka tungang maulimat. Kaya binaka ni satu kit sangaki na nakatungan reba may paleta na nato ito ilalako. May binakasar nga. Boleh roti karibatya ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimatya ni said means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka para ucu beka kina do na ni matu bale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mata kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Tu raw talang ni kota nom ni boli ke baka ni tiko men na Marine se Sonoma County, kan rendre nom ni vila baki. Vitar tarani kina nama ni taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kena itu matay lalay. Mauli mata, 2525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Na radio mula do vata sawa tongo e rua na maniti me 5 na kaloko. Na non te wasiningo na vata na kabibe na ka ni moni tende ndai ni ka tolu sanga vulu ni singa ni vulu kotoba. Ke lai teko pe keto na vanole bungo Amerika ni mataka na Halloween ya. Dagai bitang no takani na Halloween na ndona ngona leka ngo kapakatel nga kina na vida na itukutuku ya dora tiko mai me mai rongo dituku yani na nonde wasini ngona ni rongo mai val ni songo ane kabibi na kani kua ya ngona ngo tindo manda nonde tabisere kono beba kambula tiko yani kina wekim do na sema tiko mai na kabi ni kua bula binaka ino kenga rau binaka bakalibu na sema tiko mai to ranga taubu wakanu ni binaka tiko yani wekim do kedesar na sema tiko ngori mai Australia kapakatel nga kina be ilai tia tamo imbek ni bula binaka tersia mandingi mbuli baka nuni binaka tiko yani sebenga na bono ni sema tiko makina oi mai na ratu su kona road mai na sese isa don bula binaka baka taba tu nan raki mai batini wai oni taka ni mundre binaka tu senga ni badito no uda baka nuni binaka tiko yani bikim do baka tanga kina bikim do na sema tiko mai Bill Cosby ni bula binaka Bill Cosby baka bula tali tungani bikim do na matubu bali na kaubesi mai Santa Rosa katala kina vikim do na sema tikongori mai Hawaii mai Aloha Land vakanduni vinaka tika ni vikim do ni ondo bolam vinaka tiko bolam vinaka pisolome sin kuradiri vakanduni vinaka tika ni vikim do kena nomdo matabu bale kono be vakambula talitunga na serongo vikim do ke desara na matabu bale na lodo vakanduni vinaka na bukuni sanga tiko ka unitaka ni ondo bulan binaka kedi tiko vakanuni binaka tiko ni na toso binaka na sasanga na madhango ke na vika tale sa vika kedi sare sa tuvani tu vakatala kina vikimdo na lewa ni toka na motu mai mbulia ono kandavu ni mbula binaka sivinga na bono ni sema tiko mai kina ono itaka ni mbula binaka tiko vakatala kina o ira kedi sare na nomani ndui matabu vale ka vakanuni binaka talitunga vikimne kedi sare na ngone buli na itumbu ndau ni susu ke kemani nangasi ni vuli o bakambota ni oni sana baka rautiko en na nomani na vitarungi ke desar baka duritiko en na madhango ke na madha katumai wakanuni binaka ni oni sa baka rabina katumai en na lamani yang bakiongo ke mani nangone vuli wakatela ke na vikimni na doni ve susu nangasi ni vuli wakanuni binaka tiko ani na buku ni baka rau ke na vitarungi en na madhango baka bula talitunga ni vikimdo ke desar na sema tikongori mai Nandawa au nitaka niyo ni bulan binaka tiko mai Nandawa
Ko me nano mendo tiko bakatan laki na veke mni kede na venga ravi tiko na vebo no ni venga ravi so veke mni na venga ravi tiko berna tambangase na vebal nimbula so ni sema tiko mai na kavi ni kua nimbula vinaka.
Ongo na rongo may wala ni Songo and a radio Bulando Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Vedangana i tukutuku e adorati ko mai na kavini kua mai lewena tiko ani na nonde wasiningo na ni rongo mai wala ni Songo. Wakawini vinaka tiko and kena wako tiko mai na vei tukutuku e so. Sanga tuku ni so mina kena mai kadhi waki tuku ane na nonde wasiningo na vata and vea kavi ni moni te kena wakarombuka mai na tolu kena vitu na kaloko. Mataitunga ni tukutuku, rori tukutuku e adharati kumai na kavi ni kua mataitunga ni tukutuku ngo mai berto na Bulla Bay Volleyball Club. Bulla Bay Volleyball Club non rito sa sanga tiko. Ndona ka rito sa sanga taka tiko na laulawa ni sena timi ngo na Bulla Bay Volleyball Club e Hayward, California. Visuritira ramba tiko yani ke na non rito sa sanga ngo. Na waka e kavi by Drinks and Grog. Food provided by Drinks and Grog. Oi, kene bale na $5 na iduruduru. $5 na iduruduru. E oka ngā kina nei waka e kavi ia ke na ngunu ke na angoana moni na geivulia ngai. Koe a $5 oka ngā kina nei waka e kavi na ngunu ke na angoana o ni sana ke livulia tonga sana boli take tali tonga i kia. Ngoe na wakaroa i ngoa ni ka wani singa ni Wula November. Wakaroa i ngoa ni ka wani singa ni Wula November te ka putiko na 5 na kaloko na kavi ke na 2 na kaloko. E na mataka rito na wewa kamaru te ki teo kina na wonga ke munia ke DJ Rons. Wakaidhuritiko and na Turf Bar. O ya na Rua 522 Main Street Hayward. Rua 522 Main Street Hayward and Turf Bar na wakaroa i Sarangango nei ka wani singa ni Wula November. Tukutuku katarawa baleta tionga na lotu arto gona mai bertona i songo ni New Methodist USA. New Methodist USA na lotu e na laki wakaidhur tiko mai teko wutiko na we wakalotu taikiongo mai Canada e na wakaroa ni katinika walu ni singa ni Wula November. Wakaroa ni katinika walu ni singa ni Wula November ke na singa moniti na ikaroa sanga wulu ni singa. Wani madhawa ni wakaroa ni katinika walu ni singa ni Wula November ke na moniti na ikaroa sanga wulu ni singa ni Wula November. Teko wutiko na lotu na we wakalotu taikiongo mai Winnipeg and a Mitchell Community Fellowship Winnipeg, Canada. O tio ia sanangai tosa sombu mai rango na wakaidhur tiko na wukelulu na ikaroa sanga wulu karua ni singa ni Wula November. Wukelulu na ikaroa sanga wulu karua ni singa ni Wula November. Wakaidhur tiko in the fellowship in Talanoa session o katalitunga kina na wakakavi kana wakaidhur tiko na Yam Buffet and Grill o ia na Watolu Saiva Florine Road, Sacramento. Yam Buffet and Grill and na Watolu Saiva Florine Road, Sacramento. O tio ia na ngai wakaidhur tiko e na wakarombuka na ikaroa sanga wulu ka wani singa ke na wakarowai ke na wakarombuka na ikaroa sanga wulu ka wani singa ke na wakarowai na ikaroa sanga wulu ka 5 ni singa ni Wula November. Wakaidhur tali tiko na lotu e na Embassy Suite Hotel mai na 272 McKinnis Parkway, San Rafael. E na 272 McKinnis Parkway, San Rafael. Na tukutuku matilalai, membaleta na lutu dhakabatongo se na wewa ka lutu takiongo ninga we tartareani ke Senior Pastor Simeon Mbale e na taliboni vandua 5, walu vavitu tolurua ono 5. Senior Pastor Simeon Mbale e na vandua 5, walu vavitu tolurua ono 5 se raunio niwe tartartalangayani ke Senior Pastor Savenada Tivanga e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono 5 ono e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono 5 ono e na rutinga ni tukutuku ya dharati kumaina nande wasininga na ni rongo me valni songo e na kavi ni moni tendendai se mani songo dhaba do sama ito ya butakatiko senga walangana banoli bongo Amerika o katalitunga kina mai na vese burbur da banga oni do sema tiko me kina radio Bulando Vata we kem do talanga mai na non mai viti rauni oni do bako tamai na nomni tukutuku ni sasanga and vi songo da banga oni
wena tiko. Me mai kadhi waki tiko ane na radio mbulan do bata sanga ni somi kina dona ka. Dona ngoni salango e rauni na bebu ki tiko kina na nom do sasanga na radio mbulan do bata. E na kena mai kadhi waki wali tiko ane na nei tō bata bata. Ni wako tamai ni tuku tuku na messenger we una buninda koa se pedeli na novo se o tali matakimbau ka rautalanga ni bitanga mai. E na nonda tō bata bata ngo na radio mbulan do bata. Sawatunga 5 na miniti me 5 na kaloko. Na e kawi ni kua na nonda i wasi ni senga tiko ni na ndua na nonda i wasi ni ngau na ni thawi ka lawa. Da rungu di tiko na bea kawi ni moniti. Kando benga rawi tiko kino Mrs. Titili ana itini. Ndua tio ngana o so le lai. Na kawi ni kua i senga na lenga. Au sanga tiko mi ndua me kito na me vital no tiko yani member leta na green card lottery. Wakambimbi tiko ni sabobo leka sartingango ni na leisongo na wakale fomu ni green card lottery ni ambaki ronondolu rosanga buluka onoi. Koa ia wakanduinui ni rauni ndua ke rono vitar tararawa. Ene kawi ni kua me kito na me vital no tiko ni kina bebu ki tiko ngā be waka salata ki tiko yani ve kia mani na navu tiko ni se loma rua tiko mbeka wambute se $1 tiko ngā goa na gai songa tiko na ka vida ni singa ni bula November ona gai waka dei takatali tu ngā yani se ma tiko ngā mai kina radio mbula ndo vata na sera katarawangona be waka mbula tiko ni kina ve kia mdo ke de sarna se ma tiko mai ene kawi ni kua ve ngana bono ni se ma tiko me kina ni mbula vinaka Paulini wa soi ni mbula vinaka wakatala kina ve di lady di mbula vinaka ke kia mdo ke de sarna city Cruises. Au nui taka ni ando mbula vinaka tiko. Wakatala kina ve lisi ulivi tindrendre ni mbula vinaka Bruce Salambongi ve ngana vano ni sema tiko me kina ene kawi ni kua. Au nui taka ni mbula vinaka tiko wakatala kina ve toranga tau i no kengarau ke kemdo ke de sara na sema tiko ngori mai kemdo na sema tiko ngori mai nandawa wakanui ni vinaka tiko yani ve kemdo talangana sema tiko mai Australia ni mbula vinaka. Soltar, e corro tu
singing on Darumula. Kamani evereli enarua rua serendalikina neusambi uvenua kiosi terelia saruya wandina lulunialo mbue urui masita Mbunambiau maitakali ia melatikina nondaruveindinati esavuna mekana tuveio aqui isamekua nivakasiwana veindinati Singing on Darumula. Levata tovolei, Darula kodaruma, Kochiova, Mekamba singing on Darumula. Kochiova, Mekamba singing on Darumula. Kochiova, Mekamba singing on Darumula.
Peni sini asi oia kira tona muinga o trio santende ndangai mai rongo da tali tiko nando manrato ana non de wasini ngona bata na kavene moni tende ndai na radio mbulando bata tolus ka tolus sanga bulu ni singa di bulu kotava o kanu ni bina katiko ani se venga no bono ni se matiko mai kina na kavini ko kira tiko no mandro be soti na be wakani ndro sa wa tiko no wara kana no mandro sere vinaka kavinaka na bosota vakandende se vadava vinaka o kanu ni vinaka tali tiko yani be kumni na senga tiko ni kilana singa dhava se ne kavida ni singa e nangele songo tiko kina na wakale fomo ni green card lottery e nangele ki songo tiko e ne kavitu ni singa ni wula November e na tinikarona kaloko tuku ni tiko na tinikarona kaloko ni singa lebu ni singa ni kavitu ni singa ni wula November ya na Eastern Standard Time o ya vertoma New York kene mbale ya tinikarona kaloko ya kene mbale na diwa na kaloko e na mataka tiko ya Dio na kaloko na mataka wiki tau ndoge dhaka te kimdo tiko mai viti o bambota ya e ne kaono ni singa ndo so tiao ne kawalu ni singa ne kawalu tiko ni singa wiki mdo mai viti e nangai songo tiko kina na kena tarai tiko na sena waka lefo mo kena green card lottery o ya wiki mdo na se ngai Vavaro tiko, sendo senga tiko ni kila, sendo avia wakale fomo, ndo ngai senga tiko ni kila, sendo ala tiko ngā se sa songo, ia koea na ngai songo tiko ne kawalu ni singa ni wula November, wiki mundo mai viti. Ka unui taka, wakanui vinaka tuku ana wiki mni o ni sa wakale fomo ati, wakanui vinaka tali tunga ana wiki mni, na sa waka rota ki kimni tikum beka ni sa wakale fomo na mbaki sa oti mbaki ro sa oti ka ni sa kila tiko ngonongo ni sa rau na nomini green card o kila ni senga ni karo rawa na kena do mandanga na kaya sa tarai mai na sa dingita kina dhamuni o tia na weka ke de moni nangai waka ya dora moni na waka rota ki kimni tiki na waka binaka e tama ni dhaka lebu toka ia o sa waka nuni binaka tiko yani ko ngaya ke waka ni sa mbitara tiko na dhamuni o ni sa waka le fomu rawa ndona ka o kila na ngandrebe waka lebu tiko ya na silini waka rota tiko mandanga na silini do tal na ka ke tundo vital no taka waka lebu ia ke waka ni sa nanuma tiko moni na ngole mai na numa tiko moni na ngole mai en dona kavenaka moni na wakawa rawa moni wakarota ki moni kina na no moni sa sanga tiko moni lako mai Amerika o ya moni wulin reiva be moni na sembera tiko ni kila nan reiva dona kavenaka moni na wulin reiva rawa tiko ni mbera ni ngole mai kina pono libongo se valange Australia New Zealand wakambi tiko mandanga Amerika mbala tendo nrendre na vito se aki se na public transportation nrendre ka nrendre talanga mona mai gai wawa tiko mindua na we kamu sindo na numi tokani mena gai ko tiko na bono sasanga tiko kina wakambi minda kilanda ngole mai na vangara dhaka e na rawa sarava kalibu ke wakaunge ngole mai o sa kila rao toko mai nan reiba ya ndonga na ka keto ndo vital no taka wakalibu ka keto wakila wakalibu na kena keto sa wakandina dina taka kede o ya wasenga wakandutu nin reiba mai viti nongola ko mai Amerika o sange kila na kena ngandrevi mi on reiba I needed to drive koe
koia o sa vaka taki o saranga kina senga ni mai rau na nungu mai bulin reba vida wata toka na nungu korni bulin reba au mai durkina o kila ni sonangona sa anda wakai ko sa o bina kata wata tola mon reba o sa reda na kau sa kila ni ko sana rawata o tianga mai sonanga sini buli kila rendo malu tu or they just go by the books sonangona endo waka tumbara rau talewe ki anda ya koia e na donangona ikona donangona levu na i labo na mai wakalusi tiko na nomu sasanga tiko mo bulin reba ke wakao sa yadho me ke onge me bulin reba. It is not cheap. Ko e abinaka kina ke wakao se tiko mai viti o sasanga tiko mai walangi. Whether it's the US, Australia, New Zealand, se venga na banua. Ni sasanga tiko ni kina. Balete ni rau na bulin reba mai viti, you might as well. E ando na kairo ni kuna dhakawa tiko mo waka rau tiko kina na nomu waraka tiko na kena madhala. Soli waka sama tiko ngani ane kawini kua se venga na banua ni sema tiko mai kina wakanuni binaka tiko yani wakambimbi tali to nga ve kiomni na senge adha tali tiko mai ni kua en dua tali na nomni ambaki ni mula ve kiomdo na baka rotiko kina vitarongi nga sini vuli ve kiomni na doni ve susu wakambimbi tiko ve kiomni na ngone ni taka ni sa toso binaka na nomni baka ro mai ka ko tiko na last minute cramming wakanuni binaka tiko yani ni sa sivitango na 5 and tini ka rua na miniti na sera katarawa no ve bakambula tiko kina ve Charles Polta Bula binaka Charles, vinaka wakalevu na sema tiko mai wain te lide te levu. E na kawini kua wakatela kina ve langi vinaka. Totoka na edha muni, au ni taka ni uni mbula binaka tiko iyo sandi na sarai. To sana waraka toko mandanga na nona ngauna. Wakanuni vinaka tiko yani vinaka na sema tiko mai na kawini kua. Wakatela kina ve Solomon i turanga mai muri ke kimdo ke de sara na sema tiko ngori. Mai na Zion Shopping Center. Mai tawua, au ni taka ni tosa vinaka tiko na venga ravi and singalevu ni kua wakatela kina ve waisea bushanti wasotia waisea ni imbertiko ani na nomuni sere au ni taka ni na maro taka na sere kataravango wakatamba kindua sarangavi kiomani wakatela kina ve Paulini ke di lady di ke kimdo ke de sara na lewe ni City Cruises and City Levongo San Francisco wakanuni ve nakatalitunga ni ve kimdo and vuko ni venga ravi venga na bono ni venga ravi tiko kina ni mbula binaka sa sibatong na 5 and tini katolo na miniti.
ena muna ngau na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikla na dapo menda baka talo taka buka singi levo taka sa baka kapitak ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e rauni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California na vei matangali kaka na itibgina me baka na karitua waraisi na lobo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa balang me baka na steak gai baka loka tabio ka kena kozlo surua otat ni gelago bata na kena pai na bani kay na manray oya na JJ's Food Shack Santa Rosa, California. E rosaranga no direct message virto giringa kina vitu sai vitu tolo dio tolo dondo limono se onga wale saranga lito miku mai no mota e na dio volume Billy Street oya e Santa Rosa, California. E rawtalanga ni rotoli dilibota kan ne kemu katalo washing lebu sa waka kabi ya mai Santa Rosa Kinavato. JJ's Food Shack Santa Rosa, California. Yavalata, Deonangai Velata, and Radio Bulan Duavata. Veitalono te kina na bika membaleta na nondong bula. Mai veira na kanandao mai na tambana ni bula so. Nasi na puniwai. Rangoda na bana kaloko na veika Avenue City and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kamba ni Life Insurance kanganiti kanda na kaiviti Amerika. Nungu chisu nungu banoa. Dorongovi na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu ve kemda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongovi ene Radio Bulan Dovata San Francisco me kauti kenda vatamai. Kemda wakanda utunga me viti. Sa waka matalau na namundo kovati. Sa lemu na kemda utinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu, dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurnibondo kenambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok ngangko i Santa Rosa. Mai be? Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Doko sa mai. Do mai boleh na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nanonda biti, ke ngasini buli paulangereki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu ve mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka ve mundo mai vini. Ena Radio Bulan Duavata, San Francisco me kauti kenda vatamai. Radio Bulan Duavata me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngai wase yani. Amen.
Também rongo de tukanando moi Grace Voata mai langa ser tukani vatkirto na yanu boys to toka nando monrto ya samai Ota kina goi rua sanga vula ka walu no miniti me ono na ka loko ana non te wasini gana vata ne kabi venaka ni moni te andai dai ne ka tolu sanga vulu di singa ni vula ko toba ke wakai singa mataining ono no muni sama tiko mai kina nonda wata watongo ke reitunga ke rauni uninge wase toka ngai ani dona like dona share follow us on our page and Instagram wakatelanga kina na YouTube channel ke wakai rauni uninge indo subscribe tu kina YouTube channel dau makasara rautelanga ni na gaindo rongo de tu kina na vi parakaramu ke sara endo me rongo de tu ko yani na vital no ke endo wakai duriti ko na di wasini gona and vi akabi dongele invito ka yani na radio mulando bata YouTube channel ka rau sara ni na gaindo rongo de kina o klani bunga bikante endo oso tu wakambimbi ni radio mbulando bata na vata bata tiki na goenda rongo de tungana non da taliboni raro sarni da rongo de non da taliboni ya okelani senga nindua tiko wa se rawani na wakarorongo tumai na lomini bana ya uto dokona ya wato dokona ya wo ya ko ya ndo bitu ko nikina na YouTube channel me rawani ningendo laki rongo da kina na program da banga ni na bi rongo da tiko kerbi boso tiko ni senga ni mai rongo di tiko na di wasini ngona ni dawi kalawa ene kabini kuwa na bukunga ni dua tiko na oso sali like na wakanuni tiko ni sandanange mai evento mani tali tiko ki Mrs. Titilia niti ni ena na di wasini ngona ni dawi kalawa ena mo niti mai ongo sawatongo rosanga wala ka vitu na miniti me ono na kaloko dona ka ua waka wili ka tiko na kena wakandina dina taki oroni kaya ningo ka o kirekem ni baka sama tak mantangango ya esa baka dinan taki o irana do baka dindike na nonda do baka nga takiti ko nonda taliboni senga ni vinaka vikenda no baka bimbi baka sama tak na veka ke de sarenda sa ka hotu nongo sanda baka nga takatunga kin nonda taliboni sa senga ni baka na kainda kilatu kin no taliboni sen usutuni ken baka nga takina taliboni me baka nga kilana nonda ngiri Vitartar ki nandua sen dua ingir mai ya nangon endo turki nanon te taliboni ya sa seng ni baya sa dekla ki tu nangon ko na email weekend na daka wakanga taki bakalibu na email sa tiko na nomu taliboni na nomu na GPS sa tiko na nomu taliboni na vekali lebu na vekala like denda daka tiko sa tiko na nomu taliboni na sarele alomandanga da sarele alomandanga na apps kedenga roni ko baka samataka rawani ko sarele alokina raw talanga ni ko na reida kina se ona wakanga taka kina na nomu taliboni yo kila na dava etsaba kandina dina takengo na non rabakandin dike tiko ni senga ni binaka na nomu wakanga taka tu wakambalabu na nomu taliboni mindona ngona balabu mo sa tortuki na nomu taliboni au go wa se wili kasara na vida na mbaki sauti na kiana sa wakandina dina taki ni levu na mbada wakasama tango levu na mbada levu na mate senga walenga ni tabi mate me wakana ranu kana mus ni ulu na tumbu ni nraba ya senga walanga ni koya ngo na mati saranga na ngomu like physical ailments physical buma ina nomu wakanga taka wakambalabu na nomu taliboni wakasama taka ngo ni kutorti kuna nomu taliboni wakada mando iko o doutor na nomu taliboni bango sio sa dubara sombu tok nga bango levo na ngona da sariani na tomate sa turto nga bango na non taliboni esa na dubara sombu tok nga bango o tia sange laku tiko watingango so for long periods of time nambalabu ni ngoni ko takapatinga kini ndonga ni buki o baka ya dora tiko duwa tinga bango o batingo ya ke baka ndo moisi nanda kumu se senga beka ni ndo moisi nanda kumu na vale litinga sana kila mai sana tiko butos tiko na baki sanda no vakila tiko mai ni na moisi nindaku nandomonda niko sa naduba tinga bango ana kar sa bakandina dina taka na kenantau koya ni ndanda bitiko niko ka minda sanga minda ka ko ni bakamata taka tiko weekend na kala me dorango na balabu morri tiki na taliboni ultimanta cambio manta bakatiki na taliboni wawoki kuni corrida saratu mantangana no taliboni ngena kabe na kinangongo eroniko ke baka warong tik mantanga mena radio mbulando bata you don't have to be watching
Osa warong tinga main radio bulan do vata bitu tu vati kiti kebango ilalanga sena no motoka on reva se o takapiti ngana kau takapiti koroni ko vakarongo da tiko na radio bulan do vata na kau tuko na tiko senga ningan revisar mo liva warra tiko bango o vai ro sar tu bango wawan rava sar tu ngana no telefoni balete anak isava kandira dir takin isava kabu lenga tiko na no mo kila na ngomu sar matanga physical baka lenga na nomu baka ngataka baka balabu na nomu taliboni na nomu baka sama na matamu dona kango sa baka dina taka sartinga ni sana rai sartinga maingori au senga ni tanra ni usana baka mataili lo tu bango sana baka matabatiko sember ni auronika o sember ni adava ni na mbaki mi wa kilasi wa na makakina ni unangele vaka matavaki na ia savatingo ne ambaleta nindo liu na daka da rede tiko na screen vakatanga kina na no taliboni do tala kao ia ngonongo sa tiko na ratu na matili lo rondandara tu na tukuni do ya dana tu na screen savers roni da vakanga taka ke vakamenda na sanga menda tango maka na matanda mai na the glare na kena serau tu me bango na nomu screen se na nomu taliboni na vikava ya sabakandina dina takitiko ka Rabakasala tiki na rabakasala tiki me kina na kena tau menta sanga menta na bakabena kataka na tiki no ya ka ko sotini lebu na ngona menta toru tu bango na taliboni mo sanga iduvara tu. The reality is, lebu enda tiko mantanga bango vale. Enda reani sa duin dambenga na tona ngone, tomani ngone, tina ni ngone, duin dambenga na kona endambi tukina sa ia sartunga bango. En duin tina nakabaka dirloloma ninda baka samataka balete ana bono satos tikina nondambule nangunungo. Ya tiko ngai en weka senga ni vinaka na nonda baka ngataka bakambalabu na nonda taliboni e nanguna saramantangango e within a state senga ni baka samataka vinaka nangunungo but it is happening e within a state ertu e suta ki i Facebook tiko. Sutaka na Facebook and kena do biu mai wakasamataka na Facebook ke bakai ko senga ni o kinda and a pida batana awe ko sana va sarab tunga bango o tindan do tal na video o tindo na video li lak tal mindo na video o ti amengi bole mai bango o irna sarabango rira sarab talangango so then you're tempted ona temma kyo iko mo sarraba tali na video e lako mai se kai sona volleyball ke bakai ko volleyball e nange batungo e volei tu me bango those who bought that also bought these items. Check out these items. You might like these items. E vasar tunga ya koe baka me ko sange on dreti tunga kena me sa baka buna tunga na nomu sa o sa kambi tunga kena na nomu taliboni yang ona na buna ertu e vida na states sa filing a lawsuit against Facebook baletang ono ya so iyo o baka samataka nakakeva kangani baka sama discipline sa tu sangam tanga me tu baka binaka tekento e ondo tiko na nungu malum ko na sarele alo ko na davon ko na sarele alo ko to lako tiko mai na episodes vida batutu na episode one episode after another sa ando dina nakaba kalusingona sa nangisanga tinga mento baka binaka tekikante se vadava sa mo voto ge rosa gabula miniti me ono na kaloko na radio bulando vata na kavi binaka ni moniti ndendai non tu sera katrava au no bia baka bula tiko yani kina bia baka bula tiko yani kina ve Charles Polta mai wanda lide mai te levu don bula binaka na sema tiko mai te levu na kavi ni kua wakatanga kina ve langi binaka rombula binaka bula binaka tata pete waka nuni binaka tiko yani bikim do na buku ni toki waka idoro tiko na kavi ni kua wakatanga kina ve chochi sili ni bula binaka chochi waka nuni binaka tiko yani saving ana vanoni sema tiko me kina na kavi ni kua na serengo me na nomu ni tiko sabatongo i tini ka dio na miniti me ono na kaloko. Kasi nasaran ng nangay
Salua kitu nimbula marau Ondambe tikini unanuma Nebe salandarung bimurimai Nakena ulungi vanguan ivan beti Itali bakal berwi matalalai Uile dhabi tunambuna sisidi Valeni thaka mauna vekilai Lengu koidha usando moniko Daringa uvia lenguruai Lengu tuba uleni aku ilau Kohuni rekini na sarabeyau Narewana ni mamu ya useni kau Owasunjina ngai lai lai mau Omai tete wai boli koyau Numai dereka nai butu senika Enarungo ditiko ena vengauna Sereni bubale mamarau Saiba kandina dina nino loma Seka ulani marabu tuna tomba Ratono ngone mera to sana sota Esame bakande itu nino loma Sana lesu kino butikina Nakuru baru wale ngubanua Uleni tunalawa osukina Koro elo maya ubasundina Sara sena nyumbe tanda walenga Osana deno lewa mokina Dingin donungaru wadakaba Wakala suina bebo sakerenga Petaura nalinga gundaru yande Rakibina kasemenda urakida Enda ikena singani mataka Kena vei naura kerenga Lengu tuba uleni aku ilau Kohuni rekini na sarabeyau Narewana ni mamu ya useni kau Owasunjina ngai nai nai mau Omai tete wai boli koyau Numai dereka nai butu seni kau Enarungo ditiko ena vengauna Sereni bubale mamarau Sereni bubale mamarau Enarungo ditiko ena vengauna Sereni bubale mamarau Você
JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka langi me bakana steak boka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga non to specials and the lomo ni madawa. Dau tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai ke na bungatale. Go na JJ's Food Shack. Viu Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu al limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibalilo tino pugo ni oso pakadadaka. Sendrak-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nana magi-may kina programo warotaki. May veratao na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima maniona na kabini bugo lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Viti, and a radio bulando vata San Francisco, me kauti kanda vata mai. Boleh binaka kini Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa ni bula binaka, o se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lelai. Yo le uku taka pakatotolo, ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga orato, sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Ese minta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimad, Valley Marua Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitar sarani kina naba ni telefoni 125 vitu. Ena kena itugu matalelai. Sengan dina ni kara rawan na daka vaka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kavaka mamanta taka tuna bengarabi. Oya ke tuna kenda to kakana. Leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tikunin driver se senga ni vaka motoka kanda Dren na tutu beto seki. Erto satu vakarao na Divine Pacific Food Mart may Sacramento, merto talaveani na nung ni boli-boli. Rawa sara, witar-tar ngayani na taliboni diwan 21 toluva diwa ono saibarua. Merto vakarotaka katalada may na nung ni boli-boli, ena kenagona totolo tuwa. Divine Pacific Food Mart, Viturua Diwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan 21 toluva diwa ono saibarua. Erto ngarap talangan ni kanalay waka suburi ani nanomu yaya. May nanonood to stoa kina nomu mati ni katumba. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Na radio mbulan do bata mai kau tiki anda tiku ane wakamalua nei kawi benaka ni moni tendendai nei katolu sangvuli singa ni vula kotova o se kove rekoro. Senga sara ni umai benaka tamo kilana nongu lako. Wakanu ni benaka tiku ani ni rongo benaka tiku ani na mio liba ni radio mbulan do bata se venga na vanua o ni sema tiku mai kina nei kawi ni kua do tale na madha bongo do tale na vula bo ane tiku na singa rua mengo wakanu ni benaka tiku ani samba di totolo ali tungana tosa ni ngauna ke tō wakila tiko e na tomba liubongo San Francisco na totoka nin raki sa wakila tiko mai na batambata i era wakaritaka tiko na ndau nin raki ni na senga soti ni na wakila tiko na batambata me na gele kia dawa tiko na singa wakarombuka wakarawai to sana gele wakila ki na indua tani tali na wakatangende ni batambata i na moni madhao ke mamenge wakananda kue ngango wakaroti tiko na wakaroni wakatokai tiko na red fire alert o ia ni libu na vanua rau ni kama ia sona vanua e kama ia singsoti ni wakana kama enda kila ni ke mamia mai wakila tiko e na vanua libu ngo California e na vida na mbaki sautia ia bebe sau tiko na ndraki o kila na via se burubura kede sara enda tukina enda sana wakila tiko na bebe sau ni ndraki sona ka enda andu kila tu iliu sa senga ni waka kina ia sana watungo na ngaya kito mai sota wata tiko na ngoe soti ngā kito na weto kani tiko wakalotu kornibuli talanga ke mai mabuli batamai wakamenda sama indu tu na matabu vale da sama itu na tu ya tu mai vanua kanda sama tiko bata na tu na vanua libu bango au kelani vekim do talanga na sema tiko mai sana tiko talanga na nomundo isongo ke to mai community tiko na bongi ngona ni tu mai vital nota ka tinga na vika e rauni ki to bakaidor sendo dono me ki to na bakaidor tiko memboleta tinga na baka rau kin ngauna ni langa tumbu koso na madha sa oti kabini bakarombo ka bakilai tuki ni ndora une ke tō wakiro wakila saratunga ke tupe libu sarana banongo e mai wakila i tuku kina ia na kena singa moni tise na madhau ni muri a wakila i talitunga kina na une sa weta rabi tiku mai ra waka ritaka tiku mai na kena ndau ni San Dondonu o San Francisco sen Sanongo San Dondonu menda nangangaro ni tiko menda sana e andran rabi tiko paleta tuku ni it's overdue San Francisco is overdue for an earthquake gave
vaya na banua enda ke tō tiko kina, ai waka me sala saratiku ngani uni se na fault, o ia na banua ki tō tiko kina ka ki tō sana numangone me ki tō sawital no takatiko na wika so me ki tō na wakaidora e na buku tiko ngani waka rautu ki na lenga tumbu koso ma le tō awa se tiko yani and madha rua sauti ni wakila i tiko na ni wa wakila na uni mai vale usanga kei senga sarto ngani kila waka me ubele dha ki tali tue na dhava mbeka e ndondonu me udhakava dina ni lewanangon da sarunga da tūne wakasala sandarunga da tu ndondonu na kai ndondonu me tana da kaba ia na ngone ava kina na lenga e wakadava ona kila na damo da kaba si senga koe a e vivu ke kina wakalewu me tana vi tal noa takatiko na lewu ni nonda tu vi tal noa taka na kia na kasa raurawa ka na raurawa talanga me tu na kila na da me tu na da kaba na to tolo na nonda to reaction time ni na iado na lenga sengo lenga ni dawa tu na da kaba na ngona ni uni na kama ni vale sena kama ke wakai atu ndona kama na dhawa i toro ni na da kaba. Gai tu na tu satungo e na wano lewo Amerika senga ni ndona i ulumbale na ka ni waka rau me mbaleta na lenga tumbu koso e sa woli ndo woli taki tu e na vivo no e so na vi store lewo e so Amazon wakatelanga kina e na i Walmart Target na vivo no vaya e rawoli taki tu kina na kakana ka rau ni nda maroro e tu vida wata tu ne mbaki e so na au ki lawe ki nina sa lako tina mati walu ni sana ki latu so na matangali na kakana ndo tawai pakete tu ka wakatoka i tumbeka na ready to eat meals e wati koa na rani kona tawana ngā kina na wai sa rani lokana na kawaya ka rani na mai maroro i tu vida wata tu ne mbaki na kena maroro i tu we kawaya na i sulu na na waini mate ke weke anda na sa ngunu wani kautiko wakadhawa na nomu ndo tawana na nomu na wani kau e na ndo na madhawa wakadhawa ke wakai sa iadho na lenga e sa tu na nomu na nomu portions e na nomu wakarau ni wani kau ma ndo ngunuwa e na ndo na madhawa e sa roni ndo na wanua i kumbita tuki na wakarau rawa ma turanga o lako se senga maleta e so weekenda na wani kau e ndo ngunuwa tiko is a matter of life and death ke wakai senga ni ona ngunuwa ndo na singa rua na singa sa roni na wakabulenga saranga na wika wau ya ndo ndo menda na ndo vital no taka me na waka menda na yandra ravi tiko kina e senga ni ndo na bosa au atali taka wakalewu ni rongo di raturala au sitive ni raturala ni dhawu toko e nandona nona toso ni ngauna e nandona nona programa ni toso ni ngauna tuko no koe e senga ni kai e senga ni nganriviki na me ndue wa koroi me nange kila na amba dhai au kila ndo saroni taka roya kim dona sema tiko wena kavini kua it's not rocket scientist sanda reida tungana veka ya tu and we se buruburango nanda rongo da tiko na news sandondon menda na kila tiko se menda na waka rotiko you just never know na dhawe roni na yado and na vanu ando tiko kinai dhawe roni na yadi vale na kama madha sawe tito sarava tiko indo na kama mai Cunningham ia na kai waka dirolo makina au waka tarongi rato tiko mai viti ngai badava ngai adha ni nangona dava na orto na dombokambuka ngai tuku ni mai e sa oti mbaka tolu sang bulan miniti sa oti saranga na kama sa orto ngai adho tuyani na dombokambuka ia na vika ngona vaya se mania sei burubura dava inda tiko kina ndondonu menda tosa na waka roti kina tosa na andra vitiko kina songa na ka meroni na waka burra waka samatu me anga tiko na nomu nindo se tiko mai kina radio mbulando vata na ve kavini moniti kina wakaromboka tolu kina vitu na kaloko weke mdona singe sema tiko mai ke rani ndu tiko na like ndona share follow us ke rao talangani oninge subscribe tiko kina neto YouTube channel e na veivu ke sara tiko wakalewu kina neto sasanga tiko bengai Disemba me sa ndona rao na undolu na leo ni matavu wale ni radio mbulando vata senga ni ndona kai enre konga ya tu vei tukutuku ni takatongani tu wasia toka ani na vivu ke sara tiko wakalewu na kena maingarabi tiko na nondo vata na radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai sipatango na ono e na wana miniti en sere kataravango no be wakambula tiko ani kina ve bel andi mbula benaka maramanita nitaka ni mbula benaka tiko
Ni takatalanga ni tosa vinaka tiko na madhao vongo wakanui ni nandua tiko na madhao vinaka vekium ni na madhao ngo wakatalanga kena vei tau i rena tema sa andende o ninga i rere mai tau o nui taka ni o ni mbula vinaka tiko wakadhawa ni ange ngolembeka na ngolengole ni netball na madhao ngo ni na ngolembeka ke rau ninga into toko mtanga mai na numdo i tala noa na buku ni wakarau ya ke wakao ni se wakaitawi tiko ngai na nonreto timi ni netball na nondongone lewa ke reitunga ke ronindo mai ni tala noa do makasara waka mbula talitungani ve ili kaya ngalo ni mbula vinaka e neri varo vinaka waka lewa na sema tiko mai ni sema tiko mpeka mai vei waka mbula talitungani ve Simone Apao mbula vinaka waka nui ni vinaka talitunga yani vengana sei wura o ni sema tiko mai kina ne kavini kua ni mbula vinaka. Kamusangole kanisano mwinakimo koveria na mara obaka mama su reikombu nanalo mamu memba beisa Lungundu di batu motor boleka kuani wakia oba keteronga
enda sa senga sarangan nikila na tabu menda baka talau taka buka sing lewu taka siapa kaya kapitak neka kuni lo malenga sa tipin dono munua erau ni buka tingu ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na wei matanggali kaka na jibgina mebaka na karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaibo soso na dala na toa na kokonda baingani kina gamure na kaka na buwa malang mebaka na steak gai buka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailan ko bata na kaya na pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Erang sarang ano direct message virto, giri nga kina bitu sa iba bitu, tolo dio tolo do limono, se, o nga wali sarang alito mito may nanomota, na dio maluma Billy Street, o yan Santa Rosa, California. Erang talang nga nirito ulit dilibot na kaya na kaya mo katalawas yung lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nongu chisu nongu banua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemuda we California. We mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu we kemuda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamai. Hey, do mga totolotiko. Do saya lupa mo din na. Sa paramantangan to buli-buling, gaya o talito ni stoa. Tolako. Sini niya na stoa, wala ka tungang o maulimat. May binaka ni sa tukit sarangaki na nagkatungan reba, may paleta na nato ito'y lalako. May binaka saranga. Wala roti karibante ni kina. Dato birito na bisi nga nakarimate ni sa means kaya na sausage roll. Gaya rito makuntal nga na bukas ang lemo na bisi. Karatal mo na address? 4525 Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa. Do baka parau chubega kina do na ni matu vale, senong do boli nga baka matawa. Wali to mada kina mauli mata. Esa tu kede kina na yaya ni kakana. Yaya ni ti kina bikala lai tale so, kanda un rendre na kunea. Turau talang ni kota en nomni boli ke bawang ni tigo men na Marine se Sonoma County, kan rendre nomni vila ko aki, vitar tarani kina napani taliboni, 125 saiba. Vitu tolu 5 vitu na kene tuku matay lalay. Mauli mata. Valima Rulima, Montgomery Drive, Suite 2, Santa Rosa, California. Kasar na. Paniray da tokongo, na kenay ray. Dua nga na rukuni buni kau, dua beiran ng tingit taki, Reverend Aminio Balen Rock. Tama kamay na nung programo baka madawan na toso ni ngauna. And venerabi ni City Benny Raturla. Singa buglulu ni Simon Bayan at tinamniti may kiamo ni Amerika. Singa lutulewo ni Simon at tinikantuwa at tinanamaniti may kiamo ni Maiviti. And Veto Kone ni Divine Group of Companies. Maolimat kay na San Bruno Cavaba. Namaka and a radio buladong bata San Francisco met kauti kanda batamay. Ongo na rongo may bala ni Songo and a radio bulando vata San Francisco. May kauti kanda vatamay. Sibitong ono na tini kavitu na miniti ruatungan na itukutuku ya daratik mai kina nonda iwasininga ona ni rongo may bala ni Songo. Ena kavini moni tendendai ni tolu sanga bulising ni bulo kotaba patainga ni tukutuku beso retirara matiko yani kenandua na sasanga ni komuni labo mai berto na Bulla Bay Volleyball Club bakai doritiko na bakarawai serangango na ikavani singa ni bulo November ena tekabu tiko na 5 na kaloko na kabi kenandua na kaloko ena mataka ni singa tambo ya senambongi lewo ni bakarawai 5 sanga bulo $1 na iduruduru wakatiko kina na bakai kabi durduru ya wakati kino na bakai kabi oni nangela kivuli tikunga na ngunu ke na yangona goa na bakai durutiko na Turf Bar na Rua 522 Main Street Haywood Rua 522 Main Street Haywood na Turf Bar na bakaroa isarangango na kawani singa ni bulan November. Tuku-tuku kataraba, duitik nga na bebaka loto taki karto may bakay doratiko na New Methodist USA, and na teko buitiko may Canada, and na bakaraway na kitinika 8 ni singa ni bulan November, kina rusa nga bulo ni singa. Bakaraway na kitinika 8, kina singa moniti na ikarusang bulo ni singa ni bulan November. Teko buitiko na loto may na Mitchell Community Fellowship, Winnipeg, Canada. Ya, o tia sange to sumbu mai
Sacramento, and buke lulu ne karusang bul karua ni singa ni bulan November. Buke lulu ne karusang bul karua ni singa ni bulan November. Wakai doritiko na Yam Buffet and Grill. Wa tolu saiba Florine Road, Sacramento. Sanangai mai tini tiko na lotu sena be waka lotu takiongo e na waka rombuka ne karua sangabulu ka wani singa ke na waka rawai ne karua sangabulu ka lima ni singa ni bula November e na waka idhoritiko e na Embassy Suite Hotel Conference Room o e anandua saibandua McKennis Parkway, San Rafael. 272 McKennis Parkway, San Rafael. And itukutuku mataila lai me baleta na beba kalutu takiongo ninge be tartarani ke Senior Pastor Simeon Mbale e na Taliboni Vandua 5 walu vavitu tolu rua ono 5 se Senior Pastor sabe nada tibanga e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono e na vitu saiba vitu 5 diwa saiba 5 ono tala sabe nada tibanga rori tukutuku e atharoti kumaina no de wasininga ona ni rongo mai bal ni songo and I kavi ni moni tendendai ne katolu sanga vol ni singa ni volo kotoba songa tabangando le wana tiko se ando sengai na buda tiko se mani tabangana ke na inaki na no mundo sasanga ni wako tamai rauni no mai kadi waki wali tiko yani and anonda bata watongo na radio mbulando wata I rongo mai bal ni songo senga ni na somo tiko kina donaka ngoni sala rauni na bibu ke tiko kina na radio mbulando wata kina no mundo sasanga se mani sai burbura dava oni se tiko kina se oni tiko mai kina ni wako tamai kina messenger una buninda kua se vei pedeli na novo se o tali matakimbau se rauni ni mbiutanga mai kina radio mbulando wata messenger mena mai kadeva kiani and anonde wasininga ona ni rongo me balni songo e kavini moni tiki na wakarombuka mai na tolu kina vitu na kaloko. Ongo na rongo mai wala ni songo and a radio mbulando wata San Francisco me kauti kanda wata mai. Tamaniti ko nanda wakarongo sere ni sa sivitanga na ono e na rua sangavulu kandua na miniti au be wakambula tukani ve Bill Wani Girniu. Bola bina kandua wakanuni bina tukani ve kimdo na sema tiko mai Newtown e ne kavini kua wakambimbi tiko be koto mai kokoma bola binaka be mbue bibi o mo ke mai ka mai mbulia ono kandavu ver totalanga mai nandawa ndo bola binaka ve kimdo mai watuanga senga talani ndo ngwele da vitikina na boys ndo lako tuibuli arto lako tuibuli na gona sarangango se Kelly Junior Luke mau ke dhama api ke tuto dhama I Kalambu bena numitiko ndua mai Newtown benaka bakalewa ndua bakanuni benaka tukani bekimdo bakatalanga kina ve marabu lingani bula benaka marabu bula benaka marama na ita bel andi benaka bakalewa na sema tiko mai neka vini kua bakatalanga kina ve marama tau irana tema ni bula benaka ili kaya ngalo bakanuni benaka tukani bekimni au bakambula tali tukani bekimdo mai Waindelide te lebu bakatala kina bekimdo na Zion Shopping Center mai tabua bakanuni benaka tukani bekimdo and kavi benaka nikua bakambula tali tinga bekimni ke sarna bako lori tiko se mani venga na tolo ni ngoni salo ni bako lori tikina na kavi nikua gotalinga oni na numi tiko ni kina radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata tiko mai Nathare le gudala ibua
randina wereni zola zokongu sikovia nakea iwali mengunda uvandania oikonga nene inava mavonia isamu mataenda uvotu na vihina lemui mali malinginda undivia na lengundi na tauzo konguolia iya oiko vadhalania
do yan rubina kana marama na ita. Do samba di ba kusa iwe. Yandra na ita. Kita sili katalaw mande na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasartunga toboy siyang pambakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori, sono ngono santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singlebu, kita sana gali bagai kabin ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw bagai singlebu siya bagai kabi, baraw tayo ito bagai manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kena bagai singlebu siya bagai kabi, may bakana bagai sekera, na sui, ikata uteke, roro bagai lolo, kaya na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na taman ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola na wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolo dua, Orange Street, Santa Rosa. Na nonda viti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mundo e Amerika. Tini karua na kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata. San Francisco me kauti kianda watama. Ai, ke mundo baka andau tunga mai viti. Sa baka matalau na mundo kovati. Sa lebu ne ke mundo tinika na tini mbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupu. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kinurnibono kinambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, do sing itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be? Na Maulimat wele. Doko na nonda business na ngoli tau kay Amerika. Do kusamay. Do may volleyball na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Dendram beka nang wala ni kibal ni lote na buko ni oso pakadadaka. Sendrakin kita beka na tos nimbula, kuha ni lenga sinuing gawa-gawa. Nana mai kina programa waro taki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA, nongu chisu, nongu benua. Rungodi na bima manione na kabini buko lulu be Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e Viti, and a radio bulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. Etigo kina na kakana boga biti me bakana kokonda. Lobong benga ni ngai kani itu na bundi ng dalos sa tabiok. Na kakana boga malangi me bakana steak bakayalo kina coleslaw. Wee! Nakarito sa wada badina na kani kana. Etigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa. Daw tamba na Facebook. Na doy ni tiwa yan. Bani manray pai kay na bungatale. Gawin na JJ's Food Shack. Viwali mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirito sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundo limon. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Radio Bulando Vata, may kauti kenda vata mai. May San Francisco ki pura-pura. Sema mai ngay wasi. Tahu
masulakan dinanga dua saramandangan bosa au nama sulakan dinanga Totoka nei tavi se roia me vesa ki usambuli dhoko we wakamaro te tiko yani kauta tiko yani wakaona nanda wakana nanu e nei kawibina ka ni moni tiendendai nei ka tolu sangavuli singa ni vula kotawa ni mataka nei ka tolu sangavuli kandua ni singa ni vula kotawa dauna wakana numi tiko kina na Halloween sendo wakatokai tiko me Halloween na vono le bungo Amerika ko wakambuta abi se na sei burubura tali soe ia ngai mai wakele Amerika ka tukuni ni toia butaki mai na Halloween na sambo loma tartar takamanda e tiko buba kadava na Halloween dona ka au kila ni e senga soti ni na kena toia bu mai na Halloween e senga soti ni ronin takai senga soti ni tala no rongo binaka balete ni baka me baka te boro mai na kena toia butaki mai na Halloween goe na tukuni ni toia butaki mai na dua vira na kauta mata kara wakotokai Rana cells ka dua na umatamata era kenra talanoa ni ra tekepu mai na Central Europe na vanua vau ia mai Pertania o tia sarangai lako ia ni Pertania Ailandi kei na wakatan laki na mai Varanisi era lako ni vai Varanisi ia tekepu mai na kenrei talanoa se na singangoa na Halloween mai be irangona go indona kautamata ka tukuni ni endondua tiko na singa rando waka toka tiko na religious festival na Samhain Samhain religious festival kara ndo wakana numira kina na te woro i rana sa tumai na buruburu ni alo waka e rando kaya na ngona ia e rau ki na vira na se matirea ni ki vira na sang lako ia ni ki na buruburu ni alo oira rasa mate e vātiko ia na kia na tekabuta ki mai na singangoa na Halloween ia mea dhawa tiko mengo sanga indo mai wakana numi tiko nei ka tolu sanga vulkandua ni singa ni vula kotoba e dina ni vā mai o ia na kia na teki na Halloween o tia sanga indo mai libu tali na ka e rawaka e dhoratu libu na o ke la ni bida bekia ke waka andandu sarele alo e sona alo wakarita ki mai na ngauna ni na mbongi baka ni Halloween ka waka merandou lamba kina ia e toia butaki mai se tekubu mai na Halloween as far back as 1200 BC dono doluruanan rau sembera mai na Kristo sembera ni sudu chisu asa toia mo mekina se tekubu mekina na vanua na matani tuba ka Europe o tiara sange ngolea ni Pertania dona kauta matea ka tukuni ni waka merandou waka te woro tu ia na ngono ia na ngono go dina ni tekubu me vaya na ngono go u kila ni lebu na ira mandana ngone waka samtang mando ira ngone erando maruta ko ira serando wak erando nana maki kina Halloween baletanga merandar na non risulu karando tali taka waka ira na characters movie characters waka Superman na Wonder Woman na Spider-Man merange do ndara na isulu vaya range do lakoani na bongi ni mataka range do le kau chokeliti mai ratomba le ani betini ngoni sala ralako na bale ra tuki trick or treat range mesoli me birna chokeliti na loli ke na be ka kami de taliso ia ngona talangango enda sa wakasala takitiko ni tubutumbu menda nanganga runi tiko na mother sawa tio waka de wakatiko ani ki roka de wakatiko ani endo na trunk or treat waka eduri tiko nga nando na kel ni motoka baleta meroni ra waka isulu kino irna ngone me waka ni sulu erando talitaka ia senga ni ralako ani na bi vale baleta ni kala sari bimbita kito ngongo ni so na vida na mbaki sawa tiania lebu
ke la ratunga o ira na tamata ka ndota ni tuna nonra ai tuba kini bakasama era na elonra ndota ni tu karando da kabuira na chocolate instead of chocolates arazange do bakanga takuira so na waini matini be bakumatini takirange olonga tu bakana chocolate berange do sulia bir na ngone koya ia koia na ngonongo sa anda do bakasala te kina na itumbutumbu menda na gangaruni ke bakanda la koani na bibale so batkir na ngone menda na gangaruni te nganda ke lati kon darida na chocolate matai mandanga na madake nge kena karua na kena ribe bitaki ni raudi no solimai e sona kawa ya sona wini matini beba kama teni taki me olo tu mai bakana chocolate sana lolinge do soli tu mai bir ngone ia ondo tali taka nira menda sara bir tu ngone rendo bakai la sandina ngone na ngase talinga menda ngaindar tu ni tumbu rendar tu na isulu davanga vina kata ngone ber bakai sulu kina bakana nano ando na ngone lele senge mbaki rua tu ngone ngoye santo na kano na da meme do vosa o te asange tarungi ko etiko iko na dabe kuna ve iko na ndar na Halloween atu no ko I'll be a farmer matata tu no na vosa ngone ngo tu no ko ani ko he'll be a farmer na tadina ngone leo lilai will be a chicken o tinga sange tarmo ko can you be the piggy ngone ndo vosa evatu ya that's what Halloween is about kina bunga na matubu vale merla ko ani vaka matubu vale randar na isulu na ngone na kaira vina kata ndo ya tukono ko na lubiana orona lubiana indua na ndar ko na China o terunka what will your sons be ngoro na ngone ro samba ki vitu mbaki tini ka vitu mbaki tini tuno ko one of them will be a banana, one of them will be a pickle evatu ya na mbale ni Halloween kina bunga na matupu vale na ngonongo senga ni tu na bakasama sera bakana na nutaka tu sera na numa lius tali tuira na tikitiku ni Halloween ni atikubu mai senga soti ni vinaka na kena tikubu mai na Halloween me bakani wawasi tiko ni bakatu mekani bakate abortu na kena tikubu mai na Halloween ni for now irna ngone marutaka nandar na non risulu merangela ko yani trick or treat yo ya nambongi ni mataka wakuluni vinak tika ni vikium ni kedi sarna tumbu ka sa vakaro talitungana no muni sulu muni beko ya ni vakamatu bali kirna ngone tinangani sa vakili tiko na batambatanin rakia sa botongo itini kalima na miniti me vitu na kaloko na serikata ravangona be vakambulu tika ni kina vikium do kedi sarna sema tiko mai na kavini kua bulu vinaka tabalindua mai Newtown wakanuni vinaka tika ni vikium do nitaka ni ando bulu vinaka tiko wakata la kina vikim do na leweni toka na motu mai imbulia wakanuni vina katalitungani vikim do na kavini kua senga talangani ando ngwile da vitiko na serengo bukiraf wakanuni vina katalitungani yani sista bole vina ka emosi na sivi vina ka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua ke aminiasi Rokomba vina ka wakalevu na sema tiko mai Pennsylvania esa na kena tau ni o Little California. Wakanuni vina katukani vikimando, wakatan la kena vi marama tau mareda la langa vesi, dombula vina kana sema tiko mai Australia, and kabi vina kani tusiti, singaliu ni tusiti vikimando mai sanangori, au nutaka ni ando mbula vina katiko, tosa vina katiko na venga rabi pada watunan raki, dombula vina katalangana sema tiko ngori mai Wagga, New South Wales.
Bye.
Tavi seratelanga mai ama i vertona dhanra ka moana sa mai Rapa tiko kena no de wasini ngona vata e kavi benaka ni moni tendendai ne katolu sanga buli singa ni bula kotaba. Benaka baka lewa na sema tiko mai benaka na veto mani mai ne kavi ni kua. Sura tika bni kavi tali ni mataka sana mai veto mani tuka ni kena o pedeli na novo ni gena nama ki tiko mai kena no mani toka ni go una buni da kua. O sana mai dava tiko ike. Me dava na gauna dana ge verunga din domo tali tiko kena. Ni te baka diango takumanda. Sama ngoletan isa nongu senikamu auna kaya beka meusukani sama ibuka nandina tauza ko asoli ko sabaka nandaku Sangalili, bunaye na veya kavi.
sabe ka nanti rubi wasi juga nunggu itu bukan bitan longgon na ngau na sere. Sa dotu na ngau son to. Pakai lala ba suri nunggu ngabo ka boka. Bata pa ka disabo lang dito nanti dito ka. Dito ka ni sing lala to sunod tang ngabo ka boka. So ba go sini naket lala tal ngabo. Nissan Bulavinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai.